nga nai on le taiau Abe o le la ua punitia po I puau E sau malua fa asusu I lawa la au Sa sala le punga la au mata la uau E dio fo I Samoa fai ona taiau E amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana So ti tau pau le sua malie o le vine ula Pau fonga o le lupe luma o le moso oi ula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asofo ua foa ina ile Samoa moni E tio fo I Samoa fai ona taiau Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taiau nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E vihinga ua paako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli mapaapetai Tio ko I Samoa fai ona taiau Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E taiau nai matani ufea ngai maleata Tala le mei o aso ai nei Samoana Le tio ko I Samoa fai ona taiau Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E taiau nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana O te toe whatalo whatu sa moe lau whita whafonga le nei aso. Ua mai fo I le atua le nei lao le lei, a o a vanoa mātango fie, ia tātou te toe whetapa iai mo tātou toe whelo iai I luma nuu ai le tua nuu. Lunga na ngā whatau soifua pe o upu e masani ai lo tātou atu nuu. Ia e whaafelo ia tuai I lautou whita whafonga. Ia, ai maselama, o lautou soifua tului, le foi ua whaawa wina mai le tātou tautua ma le aonanga. Ia, o le tātou whai malanga sa tau mate lava I le ete, sa tau mate wha mea taita I le ato soifua ma leola. Ia, pe tātou te aulia mai le nei vai aso, wa nangata le tātou whelo inga le vai aso o tua nai,
pe uma po le aso lulu po le stofi ia so le stofi le vai aso o tea ia ne foi la o tatu wheloa i le aso lua o le aso lulu i nisi vahenga o le lalulangi ia a o le vi inga ia ma le whaaftai i le atua a wā ane le se noa lona nga le lei turi loa turi loa turi matanga wailo so i fua ma lo ola ia ai longa o tatu penei ai longa o fa penei le atuanga o le soifua i nā ma le ola i a teau. Ia ma le nei fu i tautua ma le nei a unanga. O le aso se fulu ma le ono, o le masina lona wha o le tausanga. Ia a o lona, lau fitu minuti te elitu la fitu i le tala whatai o California. I lona ai o ta ua o le ai o le mtawhanga umi. Ia po le City of Long Beach i nei California. O longa city le ngā, o lona ai o Long Beach, ia o lona county, ia o le County of Los Angeles. Ia matarifo o Los Angeles can be a city, can be a county. I ni whaitawina o no whanga i tutonu o le nei atunuu. Ia o lona stete i ai tutonu vanga umaia o le stete o California. Ma tu te whatalo whatu i ate oe sa mua whafonga, po fia lava o le tūlangi o lo e mafuta mai ai. Ia taua i no mātu whawhilo, ia tu e swafa manu mā loro tātou mtaisili, ia ua ana le sea noa lea, ia ai longa o tātou o lia mane manuia, o le nei aso, ua 20 minuti te elitu la e fitu i le fiafi, e tari tonunga, ia o le tātou a matamea lava i le tātou matai e manu i ai, ia la sanga uma, ia o tiute mawhaiva ua tapena i ai le tangata. Pio no tom whai atu, e mawhai au no tatu whatinoina, ia whi au mga ruanga i lunga o lo soifua maloloina, o so tatu malosi, ia ma so tatu poto po sei loa tangata, ai vale, pio le afuanga na e le mawhai au no tatu ese, male a matanga masani o le tatu tautua male au nanga, tatu wafe ia teia. Tatu wafe i lo tatu mataisili, na te tatu te whaatonga, a ve iai le whaapolo, le whaasangi o le whaafutai, a o se whaatonga, ia e tusa o lona le tu lafo ina o i tātou whaapefuira e le tautua male au nanga, i aso te itasi o le vai aso, ia tau mwhai lava ina ia o tātou pai i lo tātou matai, ina ia mawhai o na ia amata mea mai ia ta iala, ia le tautua male au nanga a le si ufonga le tai afo, ia e pei o na iai vai aso te itasi o aso te itasi o leva yaso ma leva yaso. Vi inga lai le atua. Ia, le fu tatu te e sirsira mai o wa yatu. Ia o ai se ilu mataru talu. Tatu te au lia mana manuia. Se ia vanga na o le atua lo tuimtangi olo. O ia e na te taiala, e na te si o mia lo soifua masot matu ola. E afuai ia ona o tatu whapeane vi ia oe e whaavavau. Ia ona o lautou singa e le mawai lea mo i mātou. Melea, tatu afi ia te ia spese, te pena se talo, a matari ele tatu tautua mana unanga o le nei aso usi melau whafonga. Ia vo aue, o le atua siri ese, o le atua mamana. O le atua ele ai se isi atua e tu sa maoe.
a ua mātou talo atu. Mātou te vivi I mwhaaftaia luanga lelei whai pēr. Lo tausi mai I lo mātou ola, mai ai le tai au sengi se ia pa ia fo I le afiafi ma le ngoto atu o le la. I lo mātou whiangai whi au mga ruenga I le aso, ta o toifo e momoe I malo longa I moenga. A o pisi ale tangata ia I lana sa ili le manuia lao le tino. A o whapea o na mata tutoa lau fio I lo mātou ola. Mātou te vivi whai ai. Ona e tere utu lafo ina I mātou. O le tatalo tamai. Fo I atu le vi inga o le whaamanu ma le whaafitai. I lau fio e ou mea uma. O lau pule whaasoa o mātou o lia I manuia. Whaafitai tele. E le mwhainu mātou o ese male langona. O a mea mātou te tapena I ai. O a mea o le a mātou whaia. Ia vi ia oi I whaai unga. O a lava sauninga le tangata. Vi ia oi I mea o mātou whaia. Whaamangalo I mātou umaro mātou tamai. A whai o mātou whaalangolango ma whaamoe I lo mātou poto ma le malosi ma le loa. A le wala au. O lo wanganga pa ia o lo mātou whesoa ni sili. A wina maia. E tautu o lua le vai ma le whaavale o le tangata. E le lava le ngangana. E le lava lo mātou loa. A oe. Mātou te malo losi ai. Mātou te tala ai. I le mea tonu e te tau o na tau tala I ai. Whaamana ina le whaafonga ma le whita whaafonga au mātou tangata. Ia vi ia oe. I mea whai o na mātou whai. I lo sua whai Jesu. O le mwala au ai. O si fonga mātango fie o le kalesia e whaka asa mai le fioanga o whangasa Amerika Samoa. I le o ina le lei o le whaatonu ina te tau o lato si ufafonga ia o le taina foi o instruments ia mātango fie vi inga o lo tātou matai. Whaftai I le sungan whawhiangainga ma whatua whiangai malea e kalesia ia tainane fo I latou tofi tonuina I le ngaruenga o le autala au o le whaatonu fo lau o leo ia o le taitei pese ma tangata pese uma ia vaenga o le au onanga ina ia mawhai o na tino mai ia la tātou tāpo inga whai pēr ia bailai le ngata o le lava latou te pese ma whaia recordings mo le fioanga lava ia o lo whapefoi o no mātou whangaina I le ngata foi lai tonu o le nei tautua ma le nei aunanga ai te lea o lo mawhai o na latou whangaina si ufafonga I le ngata I le fioanga whangasa ia wapena fo isi a whai pese malama o le vi inga lava latou o le tua e le aiso na ngatanga mai le aise tapu o mea le lei le ai fo I se mutaanga o me sili o na le lei ai me se fo I latou I so se kalesia so se fata faitaulanga ia latou pesenga o latou tapenanga o le faitauina o afionga o le launga ina o le upo le atua ia o tātou lava lena o latou whaia fo I le itu vai ia whaia ma le tātou mauti noa tātou whalongolongo ia o tātou talieina o tau mawhainga ua whaia I lea vaenga o mana tua fo I le tutusa uma tāleni na whaatāleni nai tātou ero tātou matai o tātou whangaina tāleni anisi
vi ia le tua i le mawhai o na whatangaina ia mō o le vi ia ai o lo tātou matai ia ai le mō i tātou. Ia, iai fo i le tātou porkala me masani o le nei aso. Ia o le tātou wō ma le paanga masani te matai o tupai, machera, ia i se teimi o momua, ia o na whape fo i lea o na hanga ia tu iai le ma, ai o tere i o i le malo masani, e te lea ni mata upu o te fia tala noa iai, le ngata, ai te taua ona u amata mea tu i nei i le mea o lo o, anga ia tuai ia le tātou tautua ma le au o nanga. Ai ele i nga i le tātou porkalame i ona tūlanga masani. Ia ele mwhaia ona o se male amatanga fu lea o le wha lawi loa. Ia o i lātou wa nga i ai ma ua tau i ai le wala au pa ia lo tātou matai. Ia ona oni tūlanga le ma alfia. Pena wala au lava le atua o tūlanga fu i e le ma alfia o tūlanga whaafosei, ia po ni whaalawe whaafosei ua tūla i mai, ia tūlanga fu le leo ua te i lava ua ieini whaalawe whaafosei tupu, ia po lungo la ua tele i ta vale, ia po ngā luenga u whai, ua lawe ai se tasi, ia po ma ioso foi. Iwe, tātou te le tala noa ma taimi ia. Iwe, o isia o i tātou, e avea lava leo la tala vau lava. O isi tātou te vai e au, tātou te tau matia le ai, le se mea lava e ono a fia ai, le soifua ma leo lo sea tangata, e le ngata o lona physical looks, ia o lona mafaufau, tātou te vai e le, iwe, healthy le tangata peitai tātou te ia le tātou whaalongo atu ua iei se mea ua tūla i mai pe la vea i se eskengi pe la vea tātou te le ilo lava i po se mai oso whaafua sei au tangata tātou te le i mawhauwhauina tangata o lo maua le tino malosi ia ma tūlanga umwhapena petai te ia ua afia le soifua mleola ia i tūlanga whapea melea ia o lea ua tātou anga i e whaile tātou pese whaile tātou tatalo ia ona tātou te whaanono manu do tātou matai o ia e taiala ia le soifua mleola e pei ona o tātou o iai ia e manatu si meia lau whaafonga o le a tātou a whetase pese lea e mori ai o tātou alofaanga ia i lātou o tofu o whaafonga mai wa iai ia teimi whaanono whapena i tutono o le li o whaale ainga ia usi meia ia lau whaafonga tātou pese e mori ai ia i lātou whiangai ma teimi whaanono Salo
singa ia mga loai e o manaleta talo e liliu ai po ia pe amafatia leloto ia tatalo ai ina ua o mala na e tatalo ai ina ua tingaloanga na fai e sautolanga i le tai au nei e ua mana le tatalo e liliu ai po ia pe amafatia leloto ia tatalo ai Ia, o le pesene na e whai ma fofonga e tau fofonga mori tuai ia whaamaisenga o lo whaanga o le pese o lo usuina e le tamaitai o tū mai ma Christius Vaimoso. Ia a o le pese ala vai ia o le pese o lo le tu spese ale kalesia Yesu Kristo aso ia o aso ia ngatai ia o le pei o lo i totonu o tu spese ale kalesia na ia le ua fai masui o i tatou e mori ai alo faanga ia i totonu o le li o i latou e le o mawhai ona maua vanoa o i latou o lo whaatau o tolia i whale mai ona o ngase o le tino o i la mese fo i latou ua anga iai le vala au pa ia a le atua e ala i le le malanga le maliu maleoti ia pesela le ua fai on tai natu ia e momori ai alo faanga o le tautua le si ufonga o le tai au fo ia e mese fo i tatou uma o lo fai on fa fonga fa no mai i le nei vaenga o le tautua male au nanga e teleani ni a tatou mata upu ftia talanoina ia a o le ianga mai le tatou malo i le nei fo i vaenga o le tautua male au nanga i nei ai Amerika ia pe o le vai aso le na te anei na tatou mori mauina ai ia si tangata i longa foi mana tua foi o le atu nei o Amerika e le ngata ino latou e iaia o latou tangata tau aloa e le ngata o le presidente ma i latou o le au milionea o le e tasi le nei atu nuu langa latou te e maualunga le latou wa ai ia o latou tangata foi e ta ua o tangata mo meo celebrities tangata i le ngata o le au movie stars o tangata i longa i ta alonga o boxings e whataua te le Amerika. Ia tangata na la tautuina le ngō Amerika i lungo le whaafanua e ui. Ina le tautuina si tasi wailonga Amerika i le lalolangi i so o se mea. Pe whaaporkiki, po o mea tau ile soifua maroloina, po o mea i longa tau le ati nae, le atunu iona vaenga isi uma, pe tau la mua le atunu tele o Amerika i le lalolangi atoa. Ai pe ua uta ua si vaenga sia iona tangata latu te le ngata ina wha me melo i le vai. Tangata i e tau celebrities.
e ai foi la latu celebrities enta e pili I taunu se taunu unga lelei yo I lo latu soifua taʻutaʻua I longa TV e le ngata o le au whaitifanga o le au taalo o taaloga le Olympics ia pie whailonga malava I tuaiga tagata ia e ave e whaalolongia e me se foi latu gold medals mai I taaloga le Olympics. They are all considered themselves or considered by the public, they are what? Celebrities. O tangata I longa le vaai ai ale atu tele New America le vai aso la te nei. Ia lea na whaate I aile la lolangi I le maliu fo I se tasi. One of them ia e mo ia nei longa I le ngata o le tangata whaasala lau no TV e la wiloa I le talongo le football ia peitai na afia foi lona ola I se tasi o case mau lunga lava ia ma le lavana nga I le criminal case ia ina ua masalomia le maliu ai o lona fatua o lona to lua tamitai o Nicole Simpson le la ua lungo pe langi ma fa la wi lo le langi ato I vai aso tea ia le maliu ai ia o sieli o O.J. Simpsons o le tangata I longa I le talonga football I le as a running back o le tangata I lunga o le TV I mo taimi o le I le ngata o tangata whaasalalau ia a se one of the commentators o talonga football tasi le tangata na mawalunga I ai le vaai a Amerika o le lia O.J. Simpsons peitai ina ua afia se li I le tula o le lava e leo manino lava po o ai I o pe o le lava na liliu to tele whapea o le lia o O.J. Simpson ia na whaoina le oti lon to lua peitai e leo manatu fo nisi le ai o Nicole she slept with a killer the unknown person until now ia ele to tele ia se tatou tala po se tatou famtalanga pau o le mea ia pi o tala e amatai la tautua mo e ia ona o le vala au fo I leva ia sia fo I au ona ia ma le tūlanga o le mai o le kanesa o novinga lea sa whanau le aso iwa o Iulai ia I le tasiva whawhitu ana maliu le aso se fulu vai aso la lente nei maliu le aso se fulu o le tausanga nei lua sfuma wha le au mai le na whiangai ma le umi whiangai ia o finauina le soifua ma leola I le ma le mai o le kanesa ia I le taimi o taoto whataotoria le lii ia he was surrounding by his children and grandchildren mantua fo'i ia ua maliu nei se li ele o iai se to'olua ia ona o le whaalave na longo ai tu e fia tasi lea case na vava ai na mata o mai ale lalo langi lunga o le TV I le whaangaso longa I tonu o le TV na mai moa o mai lava le lalo langi io o le tasi lea whamasinonga I longa I Amerika I tala whasolpito me tau whamasinonga whai o le taunga tā o lo ia na whiangai e leni tama I lo ka fio lai pa nga whape o lo ia nei o lo latou whata mo ea mea o lo tula I mesa mo I le mai moa ina le lalolangi le quality o le tangata na a fia o malava I le tasi le whamasinonga tele o le whamasinonga o le O.J. Simpson ma le lava na lawi loa I le lalolangi atoa nei lungo TV nei lungo televise sui tala no mai le ia whiangai ma le sa tu mai le malo ia e le I whaingofie e le I whaingofie le tūla I mai tasi lea whamasinonga e iai longa history lona tala anga I le lalolangi atoa Aisea na ki o mama ia iai ma tuli loa
e le lalolangi atoa, po fea a fai ai. Ai fai ai le malolosi o lo ia, fai tau miliona. Tau o whamasinonga lea. O lo ia leo te manatua le lo ia palangi o le pe o se Hebrew le tangata Shapiro. O Shapiro ia o le tiu. Ia le tiu le lo ia le la u pe o lana ia so lo le ma le lo ia tamauli ia i foe. So lea la ua maliusi lo ia na le li iuli. Ele umi ia tasi le whamasinonga na pe e whaate ia ai le lalolangi. Ilea, ile tūla i mai o le whamasinonga, mai sa na man whamanueina ia le whamasinonga o le li o te peitai. E i fo i esia na sori tūla fono pea o le lunga o le sa no fo ai le li ma peitai pe e isi sori tūla fono nei e fai na mafua lola o na toi avelo i tonu. Le ala pi fōringa me maliu lava. Ia o lo o tonu tele o motino pe maliu me tonu whapipui pe maliu i lona ainga o tele o manino o le vaanga na pe ala no au maia. Ona o se tangata ai maua lunga iai e le ngata o i lato lava le au footballers. Ai whapena fo i le au TV, le au broadcasters, pi o lato umai na vava ai i lunga i lea fo i yalo le atinu o American nei, ia po se tangata uli African American, pi o le taua i lato. Ia, o se tangata fo i na nofo i lunga o tele o seleni. Tele le tupe peitai. Ia, na nga ia ina ua vane ai le case lea. Fōringa mai ua whaasolo ina le aise tupe seli. A ore tāua la lea mo me o ana uo ma mai ma paanga. Na lango ina ta mano lea. Ua alu ua fōringa mai ua ia le na sa o le late Sherry o le tamo Johnny Cothran. Tamauli, Seri Uli, le na ua mua maliu i Cothran, Mr. Cothran, nei lo o che. Pe le umi ana fai le whamasinonga lea, na maua le uma whamasinonga. Na te le fuitala, na te le fuitala, tu singa newspaper, o whamatalanga i lungo TV, ua maliu, o na o whina pero i maliu. E mana tua foi, o le natura la vole o langa. Iai, friends, ma wo, le tamaitai o Niko, o na taufo i o na matua, na tau mawhai e whi nau malolosi, ina ia in trouble, ia le li o chei. Ai lema whai fo i o na tuu mamaina e o chei, e le ngata o le malolosi o ana loia, o le mela o ta whalongo, ua alu le whina wina i le totongi o loia nei, ua pe ua tau o ele accountant to ina. O ana woma mai. E rin tama i wo le fo i tamauli. O ana woma mai na tūla i mai. E sa pai ia lea au auna. Ma tūla i mai le keisi o le li. O chei. Ina manu malo i lea keisi whainga tātele. O na tūla i mai o le first degree murder. Le charge nga charge ai le maliu lea le ala ua maua mai ia O.J. Simpson na maliu lava i lona fale i lona ainga i Las Vegas, Nevada. Ia le ala ua mau ato le au hore paipa se au su e paipa fo le ia tatu por kalami e faftai tele pe o nei vaenga i nga taila usai linga ma fai tau le ala ua fa ato me manu moana soalo ia O.J. na maliu lava i tutonu o lona ainga. And he was surrounded by his children. Tele o mautino pe to fia ia i le teimi na maliu ai ia le fo i tangata i longa o le atu tele ne o Amerika. Pe o le atu nu e wha me melo tangata i ona, i tangata nei.
e whataua tele Amerika, ana celebrities, tangata ia ua taua, ia, le e mawhaftai, e to wha le whanau o le li. Le ma se so, ia wa tasi le nei running back I longa le taimi o le Buffalo Bills, oka, I le vai taimi o tamalore, ke le loa po o yeini ana records o to toe I le taimi nei. Tasi lea tangata taua I lona vai taimi I le taalonga leo le football, ia po laka pifa Amerika, I le whaitau le laulangi. Pi o leo ua fau nei le ngai me o laulangi e muli au loa ia le American football. Pi o leo, tasi la lea whetu pupula. O le football a Amerika, ia o lana pi na tamo o lon tūlanga na ta alo ili li o le running back. Ia, te le ropo o yeini records, still have records I le NFL, ia le sunga ia. Tasi na vanga, o le isi vanga na tau ila o whaitau. Ona o tangata pina maua I lalo, they were under, and still under the spotlight, even now. O loo iai lava I lalo le spotlight a Amerika I mea tau ta alonga. O awari ia o le lanu wale, whamanu ia ina ia. O lea lanu I te tonu o Amerika, le lanu tama matamaitai African Americans. Ia pe mana ia lo uta ua o le swafa lea. E le lei e whaingofia ai ona te fuata whai atu o le meuli. Ia pe e pise upu masawa I isi tangata. Ai mana ia foila. E mana ia fo I tātou te whaalia ilo tātou whaalalungia o ia tangata. To alua mana tua ia le li o Michael Jordan. Ia mai le Chicago Bull. Ia ma le li o ai LeBron James. He's still active as a player right now. Le lavolo o taalo le Lakers pi o le o consider to lua the most richest black man so far. Ona o le vave na si itia I lunga I le whaitau piliona ia le tamao ainga tau se leni. Lea o lo whaino mai ia o le li o Michael Jordan ne ua ngai le mea tau se leni lon tamao ainga I le 3 billions lona tamao ainga tau se leni. Ia au le li o LeBron James le ua ngai atu le 1.3 billions, not millions. O lona winga tau te olo they are no longer millionaires, they are billionaires. And they are young, very young. Pe umama te tupulanga ma le li o Michael Jordan. O le li o LeBron James, way younger than me. Salo pe lefa to le early 40, ia po le late 30s. Pe uma na le o lo iei. O na o le li o LeBron James na lu la titia I le NBA na lu ilon 18 years old. Na entai I LeBron James I le NBA. Alu winga la tala I mea ia. Leo I lunga fo I tama whanau ar tatou atunu. O le li o tua, leo ua te le lopo o saini peli saini. Pe uma uforinga o saini le li o tua. I le 56 millions a year. Langa contract. Ono winga o toru se lau mo tupu 56 do your maths. 56 multiplied by 5 years, 300 something, 200 something millions for 5 years contract, extension contract. Wa me ta tutilo ye. Le wa nga e tama fa na o tato tunu. O le mela o te tonu e ao ona tutulilo. 280 millions. Isi tatu tilo la iai. O le isi tamata alo o le li o mai Australia. O le li o famuina something. Le fa petu tia fitu futu le umi. Le ua ngai fo ina saini le 100,000 millions US a saume Australia.
O le ngalo ia ule matanoanga ma le li o se yuli chesi sapolo. Ia mai e ta uai, ia le fōringa mai lata, whaftai, io e mai lata, io o ai le suafa mō mua le, ai le laiti o ni tamaiti, te tele tino, laiti tamaiti, o le winga la lea, tatu te loa ai, tala tuspa i e le tā ua meo tā leni, talents, whao ngā ta tau tā leni, ia wane la, Jordan mai lata, se lau, tala noa se lau miliona, the signing contract, a lea fo i alo le tunu. Lea la ua tā ua ia le li o Michael Jordan and LeBron James, those are the richest black men so far, right now. So o le mela le tuli loa e mana isi mele e anga ila utala. O Michael Jordan, e o whala li o Magic Johnson, ele ngata ina whapaleina i tupe te tele na saini e kontikala. O le loa e tangata nei, na carry their legacy, i o latu tangata. E loa e tangata nei, ona wha wau, le ta mau a inga ua whapaleina, isi hale winga la utala. Te le fo i ta miti mawarulunga kon kalaking singi endai, kua nothinga. Peitai, ele i milionea la le awari ia, ele i bilionea la awari ia, ona o la kon kala. And a billionaire, o le whao ngā le lei o le mawhau ola, e whao wawai ma whao ngā ta tau le tele o seleni, ele i o ni drugs, wa tasi la le mea, le oti e le au ta alo, e mese ale lanu lea. Yo a fuala ila. E a fuala ile me o le lei o le whiangai o le vā ma matua. Wa tusa foi po le lei o le awa oina mai ma degree holders. But still, e le i maua le lei se vā whiangai ma meni o matua. E pei a ea lue whai o sa ilinga ma sa ili ai. O nei loa ila ia lea. Ese lava le mafau fia ngai o tamatiti ma le talents, le physical talents, le whangaina o lontino. But when we come up here, i le mafau, i le whaonga tatawina, wha le mafau, e mawhai ei o na whaawawina nei mau tupe e tele. O inala, lea e wha le tonu aisi mea tatou. Au lea wo e le laina o tamiti Samoa, e lea o le tala fia lea. Lea ua o iai le whaitawina o suafa o tamaiti o le tātou atunu. Whaongata tau le se leni o le li o se yuri Jesse Sapolo, i lona fo i vai tau ma le tutongi na maua e tamata alo i lona fo i vai tau. E oe. E lo se mea la e whapea iei se tu inga mawhawhawhu le ua iei. Ai timing. Timing is very important. I le soifua ma le ola o le tangata. Au whanau no foi la tupulanga o le tatu atunu le ua ngai le melea. Talo sia le li o tua tango i vai loa. Anyways, o te whanau longwa i le li o tua. E ma losi tele lonta mama lontina i le background fa Samoa. O whamtala fu i nisi e lata iai. Pe vo e ma losi tele ma tu o le li o tang vai loa fa tonu fo lau so i fu malola ia i loa fo ila tu tang vai loa e le o na u mi o fia se lau miliona e ngalo ai lana va ai i ona matua malona extended family tu sa o le ua awala tu ia tua manuia o lona ainga atua. Pena foi la le o mai lata Jordan mai lata. Ai awani a vea tu pe tele ma me fe fete le u. Ona le loa lola ia le o le valia. But o te tari tonu lava uia i matua Samoa. Ta ua le whaonga ta tau ta le ni walo mwhanau. Ai sili fe on ta ua i meni o whanau. Le va ai alofa. How do they brought up from their mom and dads? Tui tā ua tele la ia vāngai au amatai lau tautua mo e Samoa.
ona se o le ua o avatua ia ali'i tamauli Michael Jordan ma le li'i o LeBron James pe o le wailunga i le faitauina o i latou o ta'ua o bilionea. Ai ala lana bilionea o ia, not so much o la contracts na saini matupe na la maua a o ta'alo, but they knew exactly how to handle that much money on hands. Awa ana po le ale kon tala kele fe feitau miliona pe feitau ai le loa fa fua tatau. Ia leo tato vai ai. O le tele o isi e su ene a isi tangata celebrities o nei tunu. Pesa ili folava e maua mai lalo la wala papa. Maua mai no fanga yele au yele au homeless. Tatu va vai to ai mo tala anga o tangata nei. Su e ara tu friends. E maua ni ele o yai se suafa le mea tau pepa maliu. Meaning, he's still alive. Ai su e ane, su e a e maua no whanga homeless people. Ua, nothing. Even a penny. O isi, ua leanga unu mawhau ona o drugs. E le tala no whaitau i le si, not a basket, a baseball player. Ua lakia, ai po ai sesi po sana accountant, po sanga tan toi tu uala na tupe tu ton, ai maua mai lalo la wala papa uang tua off lava. No foanga o ilato homeless, o ni ainga. Sau fai one of the celebrities. Tangata na vai mawalunga i le talonga o le baseball. No he maua fatasi matangata ua leanga ulu, o leanga mawhau ona oa. Tūlanga le aisa drugs, mea pena. Ai sa idia, o lai whio lo rasi ana whastupe o lo o le wharitupe. Nea la ua toe ave ana wō, ma toe atia e le leili soifua ma leola, ma ave le rehab, ma toe ta pena ilo na soifua. A o maua, te leilan se leni o lo toe, se mea manu ana wō ma paanga, na latu alo lofa moni ia ile ngata o le tu o lana tupe, a o maua i tono o le wharitupe, ia ma toe o asa ili. Lea au unanga. E pe o tasi e mea matautia i le malo tele ni o Amerika. E ngata i le wha me melo i ala tau tangata i longa ma tangata tau e so se tālonga. Ia e wha pena foi. I la tau ua whapaleina i tālonga. A ua la tau le loa. Ua la tau le loa o na tau aveina. Ta tialo la tau mamalu. A o tupe ma le tamau a inga ua ave iai ele atua ona o tā leni ua latou le loa whatino. Ua leo te tele mai a latou whainga wō ia ele ngata fu ile o mo meo tamaitai. Whiangai ua uma whaasolo ai drugs ia ma whaasolo ina leanga ma whau ma leanga uru ma ngalo ai le pepese o Samoa, sorry, le pepese o le atu nei a o whaima fans o nei tangata au tūlai mai ia o Tālonga. Loa la uma I la utala noa I tutonu Amerika ia maona tangata I longa I mo meo Tālonga. Ia te sila fia fo I le mea tau Olympics tau uata malo Jesse Owens. Se lau, lua se lau, ia ai ana ia masetoru se lau mita ia te tatonu fo ia o le taimile na o le. Ai ua utala noa matai la porka la me I le asone nei. Ina ua o te fia o te whaitau research I mea nei. Ia le porka la me fo le life after sports, life after music. Ma nei ai o nai histories, o history mea. E ta te whaitau fo le mo le iloa. Ma ia mauai se a foi. Ni maa fau le lei. Ia e a wale ta penanga o lau tautua mo mai se lau whaafo. Anga, pese leo la atai natu, vai tatu foe ia o le pese na langina foi e le tamaitai. Ia o Emma, Jane Larson, ia bi o le pese lava e a ngai isi ona tina. Ia usimen whafonga.
Oto atasi mafafamae wasautolasi Nelo fae mo oe wape osenai Awele nai se yani mai Si ole oe fia palomo iai Ele ea o ofea o iai Langi puoma le malulu Wasola le la Fasulu sulu Na yo foli nai Wa mo watu E ana e lata mai Se fusi a una e fai mai Na pele ea Wasili oe ile vai E moni lava o Solomona o vai e telele tine ale alofa e sole sami mau e fetafeai e tinai se ito mai wa ona la le finu mai Fai mai a sautala o a upele ai Lalo langi puoma le malulu Wasola le la fasulu sulu Lai o foli nai wa moa tu E ana e lata mai Sei fusi a uma e fai mai Lau pele ea Wasili oe leva ai E masanina a oe maita Lau pele ea le whangaloina O te wina Pea oe isi o fatu O nā paulawa si o taolana O mea lelei ma mea leanga Ele sawai so se tanata The world is cold, the world is gray You take the sunshine away You never know how empty my arms again Till once more you're close to me As close as we can be I'll be longing to hold you again Lalo langi puama le malulu Wasola le la fasulu sulu Na yo foli nai wa moa tu E ana e lata mai Se fusi a uma e fai mai La pele ea Wasili oe ileva ai Tupu ea Wasili oe ileva
mai tupu ea wasili oe ile mai. Si ufafonga matangofie o le tamatai o Emma Jane Lawson. O loo ia peseina, mai ia peseina ia le pese na tūsia i le ao o siona tina. Lea e whauma ia le pese vau tupu. Ia o le teine vaiala, ia o le tamaitai vaiala. E malo fatu i siau tina, ia maua nisi tausanga se tele, ia sa mawhilua i ma le tamaitai o Emma i le na o mai le wala au pa ia le atua. Isi wo ma paanga o sia wo lei ia le susunga i le fo isa tuimtangi olo le pulenga manamtanga luenga o ia o se toe ina. Mo ina i tonu le karesia e whakasa i California nei, ia le susunga i to ina ia Andy le avasa. Ia Andy le avasa ia maritina ia vatupe uma o tausonga i la ua ia po tuanga ni fo i matofine i se foringa whelatai i le whaitawina o me nei o ainga Samoa. Ia, o le alapi o le mawhauwhau o le tina matua i lona lima pi o mene o tusi pese. So lele whaingo fie, tate nau naua i o ta maua fo i le ataleni. Tate fiu e tau mawhai, tate fiu e tau mawhai, ele sa te taleni i are tusi pese. O vau tupuna, e le taleni tusi pese. Ia o te le loa i tau o Emma pe na te maua le taleni. O le si fofonga lau Emma, le na te whaatino ina ia le mātango fie. God's talent to her mom. Le la ua tātou baba ai iai. Tātou whanonongo ai. E le ngata whona i tamaitai o Emma na te usuina. A ua tele fo i lātou te kawaina pese lea. Ewe, to a tele i lātou o lātou toi usuina. Ia o tele i loa i le vanga fo i le tātou le copyright. Po o talawhia ngai manatu langa. Ia po tātou wa olo whaia lava i le ava le vai, lava le tau le mea, le ava whata whata ua mawhaia i awa a e tango ni sa ili i lātou le pese lea. O le original lava lyrics written by this old lady, vau tupu, te amai atore swafo o sioti na afa amore mole Emma. Au le mafuta mai te mitai o Emma, lea na o lon si ufonga lea, na utu whaafonga i le pesene. O lo soifua pere tina masalo, po le valus fulu, i le ivas fulu tausanga, o le tina na tu sia le pesene. O ai ara te whaalongolongo i o i eilang siuti le pesene. Ioe, ona e sila fia lea. Le ai o le tina o le tamitai o Emma, o le tina swafa ia tupu, vau tupu, o ia tonu le nā, e ana le pesene na vai tupu. Mai tai o vai le tina matua, salo le valus fulu o na tausanga po silia fo i ma le valus fulu ia tausanga o le tina matua. Melea ia tatu whanongolongo le pese lea po ai, le fo iau sue lau tamo savea, le fo iau sue e savea le pese lea, ia whaftai lea o whailoa mai valu, 81 years old. Valus fumatasi, whaftai lea tua, ia ua maua fo i lea vanoa, ia e mori tuai alo whaanga, i le tina matua ia vai tupu, ia vai. O le alifina ngalo lea tua ia fo i tina ma lea au na. E whai a po wheanga i ai le fōlaunga, i le lumanai, a o loo soifua pea le siu fofonga, ioe, o loo whapea fo i o na ola lona siu fofonga, o ana upu, o ana tala, o lana, ioe, i hala il pesele, ioe,
le ua pepese mai ale lalolagi o Samoa ma fōringa mai ni ala tu lava mena tinga ina ai le mafaufau au te lelo po ma se tu pesilo matua se ia lu foi savea ya ta milo e foi o le uso la foane se afeta la malo matua yo ya e fa pena winga o tatu tua male au nanga alo fatu I silo matua ema e ia vai ngola u tautua mana tuia la tatu o ia I me masani I mata upu masani e masani ono tatu tala noa iai e tatu no fo e awane I to ta mai sisi awane I pe Rodney Stanley so fu manu tu lepa le fo I o draft le WNBA Tane Samoa an American native from Alaska o Alisa Pili my University of Utah Uts et aloa I Minnesota Lynx. Please recognize. Ia whaftai Rodney, mo le whailoa mai o lea alo le atunu. Tasi lea le talonga. O le talonga le o le basketball. Alanga le o le NBA, o le WNBA, no winga o le Women National Basketball Association. Lea la ua whailoa mai. Lea ua draft se tasi o alo te maitai o le tatu anu e sau mai lunga I Alaska. O te maitai o Alisa Pili mai le University o Utah. Utah Universities. E se tau o nei a vanoa. A tasi la le talonga e sea e pe o le football lava. E fai mo Samoa, isa e le ngata o le physical body o tamaiti, o le lato, but o te tari tonu ala na whainga tāta tu tamaiti I le talonga lea. Ai o le size, mata ulia fōi o le, isa o le piki le first round, number 8, isa o le ai. O le atu langa e talo, tamaita I Samoa le Rodney wha mole. Tō whafonga la o tō Samoa. E lei titi le tautua a alo ma whanau o Samoa. And I'm pretty sure, o le fo, she's putting Samoa on the map here in America. Ua le a foi. O le vaai a tatu Samoa, e se Samoa, o na o I le tūlanga lea. Mea tau basketball, because e umi tangata. Ai o te le lola o te fielo tonu, po o le a le tūlanga tonu o lo o piki, a whapea lena piki ta mai tai Samoa le first round. Oka. Te piki le number 8, center. Awoi. Center ko e power forward, ana nafi, o lona winga, fōringa maila o te mai tai, a le 6'8", 6'7", po le lata I le 6'9", 7. Pea whapea o na tūlanga ia o loo iai. Ia o pia o tuinga umilea. Oka. Whawhetai Emma, whawhetai Rodney. Ia ile au mai o ia information e langa te taua o na recognize na I tangata o le tātou atunu. Ia, le lai whai mai isi o sitene on the first round, yes, first round pick. Ka fio lai sori. Ka fio lai, mata uli o le first round, second round, third, fourth, fifth, 6, 7, se yo oa ile a le pick I le first round, number 8. O lona winga. O tangata le first round, e a foi, e le ni tupe la iti sa ni tangata nei. E oi, se whauta la tātou iai, le tūlanga o iai tama whanau o tātou atunu. I le ngata o lii o ta maitai. Ia, o le palam laina o nei mea uma. O le whao ngā ta tau wina o Avanoa.
langa e tusa lava pe whaamanuia ina I mea nei. Au o ila e toe au mai ai e tamaititi, po le teine. Lona background fea ngai maona mātua. Temi fo ilen, awane I sili musa I mātua. Le wha fete I alatou whanau, temi nei e tau o lea. Wha manatua I tamaiti. Le ai o le atua e ou tāleni, o le atua e ou manuia. Mafua ai o na latou o I manuia ia. Awane I aise isi e aise manatu fo le ua pai ua maua le mele. Then this is it. Ia ai whaftai tele I lea wanoa lei ua whailo mai o le tamatai o Alisa Pili. Pili whai o tamatai whai sa moa lava. P-E-L-E. Au iai le pito lea. O lea te wa ai atu I le pito lea. Sorry. O te leilo, o le sautangata, o le matamata mai tangata. Ai matamata mai lau page. A lau page fo lele ua levana u le toe alu iai na heka tangata lau page. Tui la epa whaftai sua. Ha le wo vai atu leo so mai tangata o le matamata mai ai. Te o fo lele alu lofa tone. E o fo lele alu lofa o ngika ngaka tone. Anyways, yeah. Pūre sa o loto ai oe. Ai po le ala u me maua I le nāmea. Le laua e toi sau e matamata mai lau page I a tea u lea o te tautalatu ma tautu atu. Le mamalo le tu te ofo le mawhaina e matamata mai I a tea u I le mea le sau meto tino. Anyway, tātou whasolo. Whamania tele le tua I lau au nanga Alisa Pili, manai o matua, a tonu o oe, lea ua, le ngata I nei loa ilo ainga, o le tūlanga tau tamau ainga, alofa I nei o matua, nei o ainga le extended family, awane I ngalo le tua iana whamanuianga. Le leitele ia mea o tatu amatai, lau a mata mai wha o ngā to tonu, lau a mata wha o ngā tatu o ia I sa mo I mea masani ai, lau a mata wha o ngā to tonu le me tau o le eviction order. Lau a mata I le mele tau o le eviction order po le order of eviction. Mana tua foi, a o I na mo tātou ne no foi fafo, a o I na maise lera foi eviction I a tātou. E au mai le peise warning e au mai mo mole for 3 days warning. O na sau e rola ia lea male, whape umale 3 days warning tātou te leu sa ia mo meo fale tātou te nofai, le tutongia le rent, le tutongia le mortgage, e pe o le warning ai mai mo mua ia tātou le 3 days notice. E sa o e pesi pe ki ua fiku aso. E au mai mo mua ia tātou mena, ele ai los tau te leu si ta ia lo eviction ora sia. E aua ina tatu, e o mai le masol po tangata e ave ese tātou marfale. Pe afa pea e le o mai le company tom fai avesi. E o mai I lātou po tangata ta ua o law enforcer. O lātou e enforcinga le tulafono. O ai la tangata enforcinga tulafono. Leo. Police department. O lātou tiu te ia, mo lātou whaioi. Pau ale o amatane melea. E le aisa ua ia I fio anga, lea ua. Aipe ua whaalua luo la ngona o tangata. Ona o le whao ngā te tauina. O mea e te tau ona uia. E le tangata soifua e ola I le tulafono. Na alana whaalua luo le au waa. Ma nga I loa, le peo o amata wha ngā tonu, o te le o amata I lunga, o te le amata, re o ngā tonu la o latu. E a fua I sea na le to I se ma fau o le au wā, se I o mai e to e soa lau pule ma whenga tu lou suafa o fioanga. Wa ma fua I sea, ona o le mautino, e iai fui tama whanau ale au waa latou, e manino le lei I ala o tulafono.
Mela le o amata le mele eviction order. Ua vaai pea le auva. Ua vaai pea nuu tutua oi. Tu lou i suafa o fioanga. Ua faia faasoli tu la fono. Tusa po ua avatu i ai le faaiunga a le faamasinonga. E leo la tou e faatinoina i le faalengaina o mea. Na a whenga. A oai o le loa enforcer. O le loa enforcer e ave esea tangata mawhanua. Pau le mea le whamasinonga, au mai le whaiunga le whamasinonga, then a whenga to the police department. Peitai, e le whatino ina e a whenga i le tūranga lea. O le afuanga lea. O le afuanga lea Samoa. Ua loto ti ngā ai tangata o fioanga nei. Aisea, le ui i ala o mea. Le ui i le awala tonu e te tau o na ui ai le fioanga. Le fioanga te tee, ma le fioanga o lo tangi. Ana ui o sao ai whao ngā le law enforcer, o ai le law enforcer, latu te whai atu i ainga, mali lie, tu ua lo le ua mai le whai unga. Peitai, ele i na uia i le awala wha malosi, o le awala i le mo o mia sa moa. O le ala awala, na ui, le ala na whao ngā e. A whai le na tō whalongo longo i le porkalamia i tīma. Ia ma le fionga le i whai pule. Le leilo, le leia na e whalongo longo i le tone. Lan me ka o le tone, i le leo. Ma ai, pēna iai se suinga i le tone o maulolo i le porkalame lea i le taiminei. Malanga tone mua mua. E maua mai tonu al fono o le nuu, tonu al fono al fioanga. Sila to toa i mea ia. Pēna iai se ese senga o le tone i le taranoanga ma iti, malanga tone i le taimi a mata o so whainga ia. Le leil tatu tarano iai. Na tatu loela ia lea. O le tone i ma iti, ua low, ua iai le ese senga. Aisea, va aina le upu lena whao ngā e le li. Au mai le upu toenga ngana lava ilenga ngana, nani ia mai ele ufa palangi o le bulldoze. Le tatu te whao ngaina bulldozers, masini. Lala na mele na whai ia whio anga ia. O a mea na ia whao ngaina. Mea lea. Mea lea. Tatu wa ai masini, tatu wa ai mea. Ana ui ia le whio anga, e ui e whao ngā le law enforcer. E le tele ni me tupu. Wa va aila ia ia le tamaita isa tu o le lo ia, whea ngai ma le whio anga, o le au wā. O le tangata nu o le au wā. O le toto tino ma ano o le whio anga, o lo whaia ia i sa wanga ia. O le upu tarwhea ngai le upu lau o whangai na o le sa wanga. Ewa. Sila to ala iai. Ile ata mai o le lo ia, mai tai o Salah Josephine. Tilo i ulo tu la fono ia. E moni, e sao, wa ese tu la fono, wa ese le pulo o le RTC, ese le pulo o le famsonga maununga. Total two different courts. But here is the thing, la ulea view. E tau te tala nolo i whanua msua whao i, RTC. Nea. Tau te tala nolo i tūla fono, me soninga tūla fono. O i, whamasinonga lea. Wa ai mai tamai tailo ia lea. Tamai tailo ia Josephine Salah. E le whaia i le lunga o le whamasinonga, se mea tau whaavai. Se me matau lia so lia lo me kau fundamental rights. Ele faia I le whamasinonga lea. Ele faia I le whanua masuafa. The only oi. A tatu sa ili tonu ala I mafua anga mea. E ata mai le loia na tū mo le awa.
Aisia, e lātou te le i toi talanoina mea tau whanua. Nā tu te le i toi ave se tangi i mea tau whanua, nā ngā i sao lava, i le ai aina o lātou fundamental rights. O lātou ai a te tau, o whaavai, o mata upu e lelo tea i, e lelo tea e le whanua maswafa. Nā o i le whaamasinonga mawalunga. Ala o le vai le tatu program ala le lava ua faalau tele na tonisi ua apa mai i le CJ fai le fai unga ai mana tua tatu samo ele se mata upu tau fanua maswafa le ole ai ata tau le na fana i te mata lo ia i lunga le tau o i tonu e anga i ia tuinga porkalamela ele talanoaina i le whanua o swafa, o whanua swafa. Nā lailoa, anga i sao lava. Aisia, ua lote ele fio anga na tangi, ia mea le te tau na lotea. Ole ai a te tau. Rights, o whaavai, ele talanoaina i whanua maswafa. Mela na leo te tonu o ia. O i tonu lai i na lai o na maua le awa noa o the Chief Justice e na te whai ai le whai unga o mera. Even though o le sau whai i a whamasinonga tau tope fo i ele vese i tamo. E mana ia. Se o tatu mata i tūla. Ia. Lea fo i la ua manatu ia le fio anga. To ai titi o le fioanga. Nana ave tau fia ai i le CJ. Ona ia toe ai aina, pena te toe whaatino ina le tūla lea fo, le whamasinonga lea. Lea ua ave e whenga, ia le lato manaonga, ta pena lato loia, ina ia taf, ia mana tua fo i whamasinonga fo i o le tangia Samuel man fatua le ave se ai te mata o mata ni va mata tuatanga loa ma fa masino e faia le la ia fa pena fo le tangia le tamaita i o le i o talapaunga e ave se fa masino ia mo le toilot fa pe umana e pauala no ese senga langa o le pe e ala lua le va ia le atunu ona o tūla fono na tope lana whainga, le ala uwa i Samoa, le a whaina tele o le atunu. Taru ai pili, taru ai tūla fono i eto. Aua, aisea, tūsa pe tātou te whai mai, e whai atu la fono a Samoa ia, e a fua i ona whanua ona meto tino, o leo te whai atu ia te oe. E le ma whaina o ese tātou mane whaavaina mai ei Samoa me tau kemukalasi. I ana tūla fono. O tūla fono e a fua mai whea. E a fua atu i te amkalasi atu tele nei. Io e latu Europa, e a fua tu ele whaavaa. O whaavaa na whai emis. Lea lau tatu o mai ni tatu Samoa. Whai mai, o whanua i emas o mea tau patino Samoa. E whaia i tūla fono a Samoa la vaia. But here is the thing. O ina sulu whaitan Samoa, sulu ilea. E sulu a ilunga i tūla fono maua lunga. Pe asa ili se hava noa. O sai tia i tu la fono fanu sofa. A le mela le na ye le pa vai loto le na faia ni el vai ngata wai. O la to wati ai le pa, o le to ia ye se suru fa inga mo tangata Samoa e a ngai mai ai i le Court of Appeal ma le Judicial Court. Ia po le Supreme Court. Fa fefena tupu ia mea. Tato o le malama ia la ia mei, lela ua mai fai mai. E le te tauna apa mai le langa le ua umana vase tura fono. A leo mai lo ia le au wa. E selata mai, selata mai il whainga o le tangi. E le i toe lo tea lava le wha masino le au wa. Tamaitai o sala se mea tau whanua. Le au wa. No. Whanga sao ai lunga o lea. Lai o i le mea i loa, na paula le whamasinonga, lau te lo tea mea tau whaavai,
ma mea tau fundamental rights. O I whakamsino, e lelo kia I. E sa opese. E sa opese. A lela o tutu fa tata rufa mele te tauna saule si chei a apa mai I. O le mea kau si chei. O le mea tau whakamsino mawalonga. O lea, tu la fono mea kau rights, ia te tau. E lelo tea I e whakamsino lea. Lea lana, leina mai whakamsino. Okay. I will put a stop to it for now. Io, yeah. E te tauna manino malama. E le leiri tatu o malama. E le I valea, e le I whaavasi, vasi ia I sala. Josephine, ma le fioanga o le awa. Manino le leia. E le lo ke I whanua mswafa lo lato manao. O lea lo lato manao. Ua o ia o lato rights. Ua o ia o lato whawai. Ua o ia o lato wai atatau. Wai la e sere puto. O le tali fo la lena vatu e CJ. O le tali o mea ngata ia teia. E soloi ai pa vai loto ia o tapua o I. E tas e tofu pulo I, e ser pulo I, e ser pulo I. O le mea le na whaina te le tūra whono I e toru le na wawean whai. Ioi. Wa ala na whaina. O tūra whono I na whai. Aisia. Samoa. Tusa pe whai mai e whai e Samoa ana tūra whono I. I le whanua msuafa. Let me tell you one thing. O ina hopeless le tangata Samoa. E fi nau I fia. E le ngata I whanua msuafa. E a apala vai lunga I le tūra whono maua lunga sa Malaysia langa o me maua lunga. O na le whamalia ina le tangata Samoa I whanua msuafa. A le alonga right I le iei. O le ale right. O longa right. Sa ili I lunga. E le ngalo ia tia uritala le sifa ia o ngā. Sa PhD le mea. Ta ua le mea a good leader will never fight downwards. A good leader fight upwards. E te whi nau I lunga. Ia ola tangata I lalo o lau leadership. Ole whainga ata mai le na mea tau whalea onga o tangata o uina le lei. Mea tau leadership. Ole kele o isi leaders. E attack at loa al wifo lalom kwa I whaiang kang whainga luenga. E attack at ule lesi department le fi nau ilunga. Ai al wifo lalom kwa song ka whai. Whalea onga lelea mo tatou. Leaders, kau keo mailo me tau kanga tai o ngā luenga. O na sa tia department ngai ke iai. Your leader must fight upwards for you. Tangata I lalo I folon tai inga. Ngā luenga ngā me tau o le leader le lei. O le leader malama I lana ngā luenga ma mea o lo o ia whaia. Nā lau whai mai o mea tau Samoa. E whai a Samoa ana tū la whono. Na peilo la ia lea ua neglect. Ua neglect e lunga le whamsinga ona whai mai o mata upuna vatu I whafo. O pe vatu I whafo I le whafo. A lea o te tala noa ti auto. O te le langolango ina lo tatu whaonga se ina o le upo Samoa o le malo tuto tasi. E whaonga ina le ingo upu Samoa tuto tasi. I lunga o le tūlanga, e le toe pule le isi atunu te le kone tineta I a Samoa. Pule lava Samoa tangata. That is right. A o le tūlanga fo le whape ua tuto tasi ai Samoa, ua nai loa mea uma, ua atoa I a teia mea uma, e le toe a apa mai kone tineta te tele, e le toe whanu. Let me tell you. E le mwhaintupu. E le mawhai o na tupu le mena. Tusa whai lape tau te tapena I nao Samoa o ana tūla whono, e whawai I le tūla whono le whanua mswafa. Not gonna happen. Aisea,
o Samoa o tangata fia sa loto. E le mawhaina o atu isi tangata ame esena me tō tino. They still looking for the higher me maulunga e mwhaina overcome whawhitauria. O le ala le whamoe mo tangata ia. E toe su e ala awala ilunga i le Supreme Court. Aua whainga tānei. Ona o tū la fono whai whaavale valea tū la fono ia. O le ala le vai e tatu sa mure o ia. Nga ko pe lau tū la fono ia. Le ala o tatu wawai ia. I le a whaina tele o Samoa i nei mea. Ai mo tangata Samoa la vai ia. E le uma a su e tu i le ai e sa ili final attempt lava. O lunga i le court mawalunga. Ai te fia sonia i le mele. Le mele fai me fai a Samoa ana tu la fono mangata na Samoa. I le tala fia ngai e sea. Le ngai alua uma le malama e limit. Le malama tatu. Nena le na sa ili fafo. Sa ili fafo. E sea. E limit. Le va ai atu nu laiti. A fai te le te tono ta le fai atu iana. A fai lau tatu mana oi. A wani to e mai ni tatu whanau skorsipi mai at nu tele. Aisa e limit. E alo pe fia investeo Samoa e limit lava. E whaau ana la tau e talawhia ngai mo Samoa i le taimili nei. Ai ao ina whaalau tele le malama i tua atu le malama ua ngata i le tam. E sa ili mai e su e mea skorsipi fafu. Ai se alen skorsipi o tatu tamiti i fafu. Le alen mea alen skorsipi o tatu tangata i fafu. Ole na. E limit le knowledge. E tu sa fuina le ala whatu i. Tu la fono whanua masuafa. E ole na. E alua i o vaila i. Whana sa o ele au waa whana i lunga o lea. E au wala i lunga o fundamental rights. Whana i lunga o loa le leia ele au waa. E le lo te i. E limit i. E limit i whanua masuafa. Wala. Ele o sa o na mele ta. Ai le fa pe na no fua i le CJ a patu fia pule i mele. Ele on mena. I loa le leia le CJ male fa masinonga mawalunga. O ana mea patino o mea ia e ngata i lanas o ia. O soli ngā tū la fono. O lana matawhai o i lea. O ia e ngata i e soli tū la fono i o mea tau whanua mswafa. Tau te tala noa lo le whaavae, e le lote i whanua mswafa, e lote i le Supreme Court. Tau te tala noa lo i momeo ai ata tau ua soli e isangata, e le tala noa ina i, e tala noa i. Supreme Court. E tau sao e pea. E kau sao e pea. Le lenka ko malama le mea ia. Ai le whapea o se fia sifi o le CJ, apa mer CJ lo ke mea. Le ai. Na tangi i. Whamole wa ai ane leanga e le lo ke i ele RTC. O tau e patino i aid mele. Whai mai sau tau whai ingon mele. Wa ia ina ele fioanga o mātou ai ata tau. E sao. E sao pese. Ia mena. Le lei ar tatou whana malama i mea ia. O tatou te opong sa. Le ala o toi anga i ia whenga. E toi avele la tutangi. E whaase e ese ia le afo. Whamsinsini. Le CJ. E le toi ai ai. Ale ala mai whai. A toi o mai foi la whenga. A toi mai foi la le auwa. E whina u lava i mea tau soli ngā tūra whono. E le lo ke i. E le lo ke i mea kau soli ngā tūra whono. E lote i le Supreme Court. Ma le Court of Appeal. Pe iai se Judiciary Court pele ai. O i lava. E whina wai mea tau soli ngā tūra whono. O a soli ngā tūra whono. Mea lana, le no amata. Le no amata whaavailua tai i lea. I le me tau o le eviction order.
Awa ana latu faia le ora lea. Le fola le mele. Ele fa ina fo ile va aisia. Langa fo ina na watuale o ngā ruenga a leo leo. E fatu lai ese a inga ia. O ngā ruenga ia le enforcer. E le o outou. Tusa pe ua malo outou i le whamasinonga a le whanua masuafa. It's not your duty to enforce the law. Not your duty. Your duty is to wait until the police department clear all these families. Am I right? Ngā ruenga ngā enforcer, law enforcer. Ai leo se ngā ruenga o tau le tau atura, wala. Le lau tau sauria tu la fono. O whaaleanga mea, le foi lau ngata ua avatu le court order. Ta ofi. Awarta, ale la vai fai. Malo tau mawhauwhonga, o whea tonu le tu la fono, ma tau te oe langolango. O le tu la fono whanum swafa, po le tu la fono i. Leo o whamtalatu. Na ui mai i le sori ngā tu la fono wai le whaia i whanum swafa. O i na, e vai ata mai tele ta matairo i le na whaia mele. Male fionga. Lea lan tau whataritali, na tau whiu e whataritali, tau whataritali me kirisi masi e atu, whai whiu tanga inga. Ele, ta pena le leile awa. Ta pena le leile awa. E vai la ta penanga le na iei. O le ta penanga. Tato, even though wa leo to iai se mea lea se wa leo wa tutusa whamsinga i rua. A tato woman mautinoa, e le whaia i lo tato mana o mia, e whaia o ele Supreme Court. Ia, o le afuanga na o le apa atu, o le whamsinga maa walunga. E ui o no leo wa iai le tua o yo mea ia. Ai tato te oro i sori ngā tula fono, mama tā whai ioi. Avaenga yelua. Na la e si ese sen. Ia, pe o saule sa ilinga, o saule research, e ma saule va ai a toa i ai, e a fuai, ona o a mata fa o ngā tonu i le upulea o lea, eviction order. Tato i Amerika, e tanto mana mele tu fatuai. A o ina evict tatou, ma o tatou fale ma mea tatou tena no foi, ai tatou te leo sita ia, e leo mai le ofisa la ufafo couches, la ufafo mea fale. E watu le maso, pe watu leo. E le lo kea la vai sisi, e leo mainka naka faleanga como fale ma vese manaskako. E mo lia il tu la fono. Exactly the same thing with this. Ai lem fain tatou o tau tango i mea whapea. Ia. Le la pe o lofa i le sunga li fai pule. Pe o tala noa mai ia i ti lang la po kalame. O sui lang a tone. Fai atu leo i ti e sole maulolo. Se o le ko so ria tu la fon ele o se contempt of order melea. Ele o se contempt of court na melea. E fai mai admitiro ngā manes i oe. Leo ua mōria mātou. O anga sala whaia malesila fia i loa lelei. Ai a fua isia, e a fua i le mea o le tangata e ese le mawhauwhau o lo ia. Na a vatu lo le whai unga whamsinonga, a whanua msuafa e whatula ese le atou. Ia oso lo whai le mea e le whaia e ia. Oso loa whaaleanga mea o ese mo mātou whanua, o mātou leo a malo o a mātou mea patino ia. Ma le ngalo ia i latu, e leo so lātou le nā. E leo lātou e whaia le ngā ruenga le nā. The law enforcer, the law enforcement o lātou e enforcinga le mea lea. Ana latu sa valia le mea lea. Iyo e. Le nā. Whawhawhau mai maulolo. Na, so o tangata mai, o tangata o ina le lei. Ai lem whainta tu whaunga ina le o ina le lei. Tatu te tau mawhaia i awala ele lea ma awala papala. Ti ngā ona tatu loa le mea sao ma le mea le te tau tatu whaia. A tatu tau whaia e ui. Wa neila. Lea la a whoringa mai la a tau walea o mai ia a inga o le fioanga ma le fioanga. Ai leo le fioanga atua.
na o ni nei tangata o lo la to fia la mi o le yo mele fina ngalo mali la ufionga le li fai pule to sila to I la u le tu watu ai le afuanga na alo e se mai ai le au va ma fana sa o le latu fa msinonga le latu anga le fa msinonga maurunga malama le loia o mea tau sonu ngā tulafono e lelo te I o mea tau whawai ma mea tau a iata tau e lelo te I o sao I le melo te ia manino manino le leina imta upuna mo lau whawhongwhong anga Samoa ia aua ne I o tatou manatu whapena o le ia ben na ufai o te atala le whaangaina e le toi ina pe whaalima e no whaanga le upu le bulldoze ia le wo mai ap tau whai e bulldoze mai le latu pawa ma le latu whanau whala I e le ngangana tatou te whaangaina o ngangana tatou whaangaina le ana latu whaangaina o amena latu whaangaina whaau ngā me tau bulldozer masini e su ai lea awai le uto e ngangana I mele e wha ngangana ina oe I lou ola soifua wha mawalunga Wane. Purkausa le mea. La lan mo ko sau I fe me o mai tam fe bulldoze mai le mea. Ia. Ele whangaina se nu. Na o toua. Na o toua anto whangaina masini nei. Sei toua atu foi tawa ai. Te loa me matui na fai. O lo tawa ai atu le video ai pa atu le niu. Pa atu le fai. Kipi. Se arak foi sua lunga le fai. E songi wha avai lua kai le fai. O ai e whainga. O ai e whainga whapea. I loo a te tonunga. O le a apa mai o whamsinonga maualunga. Not so much o se whaatupo se file mu. O rights o tangata. Loa le lei e whamsinonga maualunga. O ona matawhai oi. Le ua suru mai e tangata. E le mwhaila na suru mai tangata e whamsinonga maualunga. Ai whai atu whamsinonga maualunga. Le ailanga le ua e sea ina e se nei. Got to do something, at least. O le tulafono o le tulafono. E ua tātou te whātanga whaavale I mea. E ua mela le maua. Mele maua. E ua. Mele maua. E no talofa I o maurolo. Ilana tala whaamamai na ua whai atu le whai le a foi. Me tangata na interviewinga. Se maurolo. Ele o afia lu tu malo ile mela contempt of court. Ile o mai le whai ingon whamasino. Alfa mai I oi. Hale ua sumatu. E wala ia. Wala ia. Mela le ta ulanga sala whai ma le mautinoa. Whai ma le mautinoa. Ai ana utou loa le lei loto maulalo ma tou loa. E to e tapa la I le watu le wa e osi le whengainga I loa whai. O ai se a koe fia loa kupe au whaleanga uma mea kokoa ainga. Sua tu ai ma le whatangata o le kalesia katoliko. O ai se si a koe la koe whaingiso ala upulenga pe a whapean kou whai mea. Ia lena. Ia. Ngala. O ta ata o ta whapesole. Whaonga pūtausa, aru whaonga le upu pūtausa mai akam whai e pūtausa mai le mea. Wā. Wā le meta ule ola wha maua lunga. Toi whaangangana ina lava oi ngangana. Na whaia. Leanga. Sole mtua leanga. Ia, ole na. O le whautuanga lava. Ioi, po le a whawhia o na nofo file mūr tatou atnu. E na nofo file mūr tatou atnu, ona o whamasinong, o le saolea.
O le mele e tam fai ia tonu ma moni fa msinonga ina ia no nofo file mo tatu atnu. Te loa. Po a tali fa msinonga le tatu te loa. Le la laua e isi vale ia fai mai o le whainga malo sun fa vai man whainga malo sun I lalo mea na whai lalo fale ie. Ewa. Kaska ko pese. Kaska ko pese fo mai ia o na whaua fo ilo tatu. Iwe le tai tatu mtau. O ni ngalo o le tula e 5 New Zealand Samoa ia o le tula se fulu ia I matou nei ia o te mina o le tatu malo masani usme fafonga tatu. Looking back when I was a young boy, I thought I knew it all. I thought I knew it all. But the moment I laid my eyes on you, I became a man. I would throw a coin in the jukebox. Johnny could sing my favorite song. I had the boardwalk, feel the air, we'd all be singing. Everybody singing now. Happy days with you in the gang. Now I'm still dreaming. Back then we were rolling the world. No time for sleeping. Happy days will never run dry, just as long as you're with me. We can go on rolling the world. Happy days never ending. Ooh, now that we've made it together, our love is stronger now. Even though faces keep changing, we've got each other. Happy days with you and the gang. Now I'm still dreaming. Back then we were ruling the world. There's no time for sleeping. No time, 'cause I know happy days will never run dry, just as long as you're with me. We can go on ruling the world. Happy days never ending. And over it gets sweeter, loving you gets better all the time. Ooh, no. I'm so glad we're still together. Every time I think of you, I smile. Ooh. Happy days with you and the gang. Now I'm still dreaming. Back then we were ruling the world. There's no time for sleeping. No time, 'cause I know happy days will never run dry, just as long as you're with me. As long as you're with me. We can go on rolling the world. Happy days never ending. We can go on ruling the world. Happy days never ending. Ia o le pesena ia mo I latu umanawa o whamanatuina asa soifua ia o le ne yaso. E ero tatonunga masalo e ngalo I le whaipule mai latu o tapena ina le whamasinonga nei. Ero tatonunga aia na ngata le latu mawhawhau I le temi nei ele o ai I le lumanai. Pe na ngata le ai ia maua mai whanua I le taimi le nei. Ai le ai I le afianga tele o le lumanai.
O mea e va ai ta maiti matupulanga te minei ma le whalangaina whawhewhea na destroy mea a inga mawhionga. A whailana va ai e tupulanga la iti. E o ina mātutua e le ngalo i alato. E mautino le leia e maurolo tu rodi suafale. Tātou te whioti i se te mila tamai. E le whaavavau le tangata malonola. Ai o le whaavae na a mata mai ai e tua a lento inga ngana ia. Lento inga ngana ia maurolo. Talo whae ua tō whawha mai tia ua maliliu i lato sa i loa le vā whea ngai. Ai ona o tangata la i tono riu te mine. Ia o lea pe ua tū lei o le mea. Ai le se i mawhauwhau wane ia. I lana whai unga ma mea ua ia whaatonu wai ia lona nuu ma le whianga. Ua manatu uia. E sa ola na mele whai. Ai se ia. Eoi. Lea la o tatu wawa iei. E whai tau uma. E mā tau uma lava. E tūpu langa la iti. O a inga neina whaalanga ina mea. E oa tatu. E oa ina mātutua ua whai loto ma tatu dolo la ia lea. Le se senga. Le lana whamatala e maurolo. Le tūpu langa tuwai. Sa whea ngai maula tutua. O tangata whai tō wha. E loa o mai wheu tangai. So alau pule. Awane. Le sa matu whaatari whapeo mai Krismasi. Whapeo mai whaise matu. O ai e koe whio mai. O ai e koe whio aku i auko. E pō haran me sa ili lo ili ha. Tato wo ile o onga me. Lalo o onga me. Tato o tūra whono. Eoi. Ole ata songi ka songi lalo mea koko. Ka sua i lalo mea ka sua parapala whai mea. Afa petu te toe vava ai le lei. I mea na utou whaalanga ina. Tō rolo la ia lea. Ne ai. O le sori tūra whono o tau. Leanga itia. E leo le whamasinonga. Wa umana whaide whai unga le whamasinonga. Then you contact the police department. Pe o i le whamasinonga. Whamone mone le whamasinonga. Longolo o tau le law enforcement. E whaile la tu tiute. Whaile tu ngā luenga. Not us. E leo mātou e whaia le destroyinga mea ia. Eo. Aua, ua whaia i le paua, whai i le malusi. Wā neila. Wā neila. Eo, o le mea o te tarutalo ai. Ia i loa fo i le au alato. Ia, ona toe angai mai. O mai e whai se soa lau pulenga. Eo. O mai e soa lau pule whaamatal po le ana mea. Ai, o te tarutun. O le whaiwhainga mea leo whaamsinonga ia le au waa. Eo e. A o i foi. E te tau o na toe mata i tū e le malo, ma le whainga malo o lo iei te mnei. O lea, tū la whono ia. Leanga o tū la whono i se vai ele i mamau atua ili atua. A le ua pisa i le atu nuu. Ono tū la whono ia. Le foi lana u whaalongo o angina i tala maurolo. Pe ua vatu whapea se whautuanga ale CJ. Pe ua tua ia le CJ le parlemene. And what do you think? O sa kala le CJ le melea. I think it's how. Sao le isia. Leanga o la tō au whaitu la whono. O le parlemene whaitu la whono. O whainga la ia le parlemene taluai. Nea iei mafuanga mea ia. A whaila o whaisa tala whapena le CJ te li wharongonongo iei. No wharongo ia maulolo. Me maulolo. Ua piu whapena o na ai whapena ia le whamsinsili. Na mafuai o na e tūrang whapena. Wane. Ai se au whapeai. Ai se au whapeai. Mai foi tala tu te mea tu tau ta tala lava i mea. Nai tu te whaia. Me foi nā tu le pa le whai. E saua tu le pa. To e ngā ngana i mea. Sana whaia. E leo whaia le whai ngā malo di te minei. E to e ngā ngana tu le pa i mea sana whaia.
Se vai le sau whanongolongo le lei ana po. Ha toenga ngana le li upo le rimoni. Tinga lava na whaasa o atu e lei whapea ua convict. Ia pura, alo fai mai ana nei tala pepelo toimi pitene. Ua a mai le mana o New Zealand. E le te tau, se ala enga mai se wha amau ninga o lautara na ua mana o New Zealand e awane ia latu ia pura. Te yo e mai se tau wha amau ninga na watu wha pena se tala a New Zealand. Mai tasi na sol turafon. O ana whea na watu ai New Zealand. Na whai atu ai se ngana a New Zealand. Ewe. O ana whea. In 1852, Stockfifth claimed back of Afenga was confirmed to extent of 1,000 acres. Stockfifth Afenga claims between Malie and Salimore were rejected by a majority of the commissioners. J. Letter P in Salimore, 2054 was confirmed, and 2055 rejected. C. Auli, all 7090 of a point was earned also W. Hicks claim as Auva'a, reported by newspaper Samoa Times and South Sea Advertiser 13 January 1894. Ya, mana ya li ali famuina lo mitusi famuina. Ya pe a mai ato toa ia me pe oleti o to mai vaanga ya mo si la fia e lo tato. No. Yo le tangi ai lava limoni. Ile le fia ile mele fata no ele usunga fono le no fono ifula a sawela martala le will repeat ma ile limoni le tala na fai tu le pa I au tutuila yo ile la tu nga tu pe foilia le na fai tu ele imana na o New Zealand e alu atu o le fesili o fe o ye fa mamonga na o le imana na o New Zealand e alu atu pula e se fa mamonga fa mautino ai ia le tala lea le ala ko ke lau ia le fia tangata o le fonfetalai ma le kau mafai e fa alu pe le mele ia o le malanga le ia alu ai ia pule ai wa ma fu anga ni fainga le me ko ke le me o to mafai ai na ia maua so to lanu e au noa o to un tangata se o to un tangata I longa na le lei tu tonu o me fai le tunu. Fa fe ko fa matala me fa se ma era se fa mauninga e le mana na oni sila e sui se la tu e pule. E se fa mauninga na me. A fe sili da wala. Ai se a wo fa pe umi. La me le tam fai ia la usu tu le pa. Fa sa o lo fai lo tu silia. O a mea ia tau te langalanga pea, ma langalanga pea, ma tau whapea mai, o lea e whawhau, ele minsta o whaatoanga, whainga whaiva, mea o lea tau whau lea. O angi whamau nginga ko mea e whaimei, o lo whau e la auli malato. O lea te whiatana noa i ala auli. Langa e o le upu o ture e panu whanongonongo. Ta uai matou ni whasalau. E le te tau ia I mātou, ona toe tā ua suafa la auli ale mali e toa. O le ale tala, me le isi suafa whape Samoa. Ale, e maua lo se mātai mi mlau, no fasi sa lo la i lea.
O le wha mau ninga mea ia. A le ave fua le atunu le ea. Ele o ta ua la auli. Joseph Parker. La auli ale mali e toa Joseph Parker. Ala foi na te io ina. Nei ta ua fo le sofa. Ina ua fasili atu lato. O i lato. Io e. E fai tala o mea ia. Ah, mo fai, la ua fai umi la whapea ia whainga. Ah. La mo fai umi e whapea. Ko ke le mali lia se uma le leile lima kausanga le. O ka anu kanga ka penga nang whainga paloka. If I were you, don't waste your time to come on social media. Don't waste your time. Go to your district. Go to your village. Ka penga le le ia lo tu malo. Ela na mangila le kele le kele mai I a ko le ko manga o le ku malo mai whainga parto. Le ala na me whainga. Ngai o mai le maukingoa. O mai le maukingoa. Pauan mea o ko le whai, o le kam whai e whaaleanga. A to te loa la ko upu matala. O upu ia ko ke kaula mua, o a upu. E tau whaaleanga le malo. Peo no whai atu le natura mea. When you get to the top, o launga luenga, your job, e ke whaa pale pale I le tangata to ilalo. E te le whaaleanga ina le tangata to ilalo. Natura na mea. When you get to the top, you sing a song, any kind of songs. Ma e tilo mai ia I la tauto ilalo. A le ale tiuti o tangata to ilalo. Sa ili to find a way to bring him down to their level. I always talk about this. O tiuti o tangata from the bottom, e su e se awala, to bring you down to their level. O le tangata nei lunga, e na te whaamala malama ina mea. Ma fua I o ne to ilalo, o le natura leo tita no tuai. E te o lo I lunga tu munga o mea. Na tūro le mai tiro I ilalo le mea na e tawasa tuai. E te feel sorry. Ia I lato o alanga atu. Isia. Na e ui mai ai. A o le tangata la le ue lunga tumutumu. O lana matawhai oi. O le tamwhai whaton tonu folau. Tangata le munga tu ilalo. Na te le toi whaalenga ina tangata. That's nature. Life's nature. Na, leo te tanu atu le nature, natura. So se tangata manu malo lava. Nga le pai e runga pau le mea tiro mai ai. O le toi wa ai mai le mea na tau wasa atu ai. I whainga tā. Nai wa ai mai tangata na lata wivi. Lele whai atu le miu lalo I fia. From the bottom. O ti uti o tangata toi lalo. E le se mele le I sau ai lona fufonga. Na o mea leanga, ma le tau wha leanga. Natura leo te tanu atu ai. E le toi sao le mafofau. E le toi sao se mea na te whaia. Na o mea wha leanga lava. Na o le munga ma tau wha leanga. E wha leanga isa. He wants to get to that level. Al mea la tau loto leanga. Masa na ufato loto leanga le lei. A whai leanga lo loto. Do something better. To better yourself. How? Go to your village. Go to your district. Go to the voters. Find a way. Prepare yourself. Ai le ole tamu fai o e mai mawelo taimi I le mele. E mai mawelo ke mero kom fai su ele vango ke munga I lunga mfaleanga lunga. Nga ole me akili ai. E ke la ku fai meli kumalo. Ke loa. Alange ile kui o ngifo va se kwa ngiu lele mkoi ka kui e o ngifo. E ke le koe mau ke le koe manga o ave oe. Sia. Ngai ke saufa masiasi le kumalo I lunga o penga te whailangi. A o le tangata poto ma le atamai. E alu e. Ka penga umamea. Alu e amata ta penga. Go back to the voters. Same thing with the winner. Whoever's on the top. Whoever's sitting on the top. Ko mele fai. O I au ko I voters. To e ta pena. To e ta pena molea. For another election.
Ai lo mai mau wa kumu le lalo langi ngei mau faleanga atu, faleanga mai, faleanga atu, faleanga. Ale o fai atu, ole na tua la vome, e te manu malolo. E le mai mau so te me faleanga ai le soa lusa le lalo. E le mai mau se te me se winner. E faleanga ai se soa lusa. O le soa lusa la vaia, o ona ti ute, e faleanga. Eisa, nanga lo i lalo i. O lana awala le tam fai faleanga, pat o le lusa le leia ta mai poto le mafau. Awal mai mau taimi. Awal mai mau taimi tam fai faleanga. Langa lela o martu sanga disi pa mau ai. Ai alu le leia ta pena lau pa inga palota. E oi. Mea ngaka ur ka ngaka le lusa le leies. E aka mai le mafau. Ale au lusa si e lei lo se pau. Ia langa. O ke iro fa no no tuan po. O ava vauli moni. Ava vau ava oka sole. Ava vau o ka fa ai sole. Fe enga o onga ngi tangatari. Ka o valea ko ko risi sa mo pe a fai. O angi skorsipi o kaulangi. O angi skorsipi o kaulangi. A fai nga kuri man la valele. Ole ala kala la fai. A fai ole o fai ngoi ka ia fangu. Aisia. E fa kusa lia ia lauli. E la ke akunga. E la te tutusa i mea la ke fai a mo Samoa. Leo te tala no atu. E vai alu ana po o sake ma le tiola. E tutusa lo ainga ma ainga na fuafua mai ei lea minsta. Te leo fai atu ne ai. Na mings ka mo mua so kama. Ngai mo mua so kama ko o pale mingi. Ia. O le tala noa tanga taisia. E a fua mai le toto tino ma ano na faia mea le lei mo Samoa. Na faia mea le lei. E o whanai atu le paia. Ko amaka mai ngeia ia ku le pai longa kingo whaala ainga i le mea ka o me porkiki. Ne aingi tautua a ona matua mai i lona taimi tangata, i lona taimi tonai. Nei se mea. Ai lei fa pe foi langa sau fai na oia. O ana tonu, ma ana whainga, a o tupe, ma whatino ina o tupe Samoa. E lei ava kua ni tupe i Samoa, ona o le ngoa tu le epa. Ona o ni whainga, all donors donated because of the name Samoa. Even now, our two donors donate to Samoa, not because of Fiame, not because of Lauli, not because of anybody. Because of Samoa. The name Samoa. Ai se manino. Ala u fautuanga ia te o lea. Leu polea. Ana o oe. Alu ta pena le leia u famasinonga. Langa e te sake ai. Te wa umane famasinonga. Ioe. Ona e tangi la ia lea. Le ai seisi o moria le te mini nei. O le tatu te ilunga umare nganga. Nga tatu te ilunga mo le fai famasinonga. If I were you, just keep your mouth shut, be quiet. Go prepare for the next election. 2000 and what? 26. Waki nga matau tangata ya autosal. Waki nga seivanga na le au vasi nga ko ke to lo la yela. Ya. Le wo vai atua sauri tatu malori nei taimi. Ya le tai o ta pule o te fia o ke ko ni kaimi. Ya. Ta lo fatu pai. A lor fo la manuia. O vai atu fo isuru le tino i oe
e whawhauina lava lo la le iaso taitasi. Ai lava o le whamanuianga le o e mai le atua. E po wawa i atu so le pe o sui me foi lo sei le iaso, maru la e mumu, ia whaftaitele le atua o awa noa le lei o tato maua. Io lea, watu lea wanoa, ia whataro wha mai i le tato o tunu, ia ma whangasoro le tapo o kalame. Ia, whaftai tula epa, whaftai le lofo le tua o tue taliu mai whanua, ia manuia le whainga malanga no atu ai nei. Whatalo whatu le mamalu o le atunu o maua maleta au nanga le nei taimi. Wo o wawe sau i runga, wo wa ai mai, wa e ote la vale tūlanga lea whape ia. So wawe sau o te pi atu tā whaia whatasia le tam tā upu. Ia, e whatalo whafo ina ia pa angai sa mua sa mātou wheloai. Le fionga ia lupe matasila ma whatua ia sufali, i le Motonga Hotel, ia whapele fionga ia whanotisa mga pea, tui vasa, ia sa ma wheloa i whamatua ngani ia Mau Hunt, ia whapele fionga le tamaita i Mean Star, le fionga ia Mupola na rosa, ia le fionga le Mean Star, le fionga la audien malitoa ma whatua, manuelo wasa soifua la audien malitoa. Ia, Samoai, ia, alo mai se i tau mawhai atu fo i po angi, Ingi news na maua mai ta penpenanga mai Samoa. Ia, maua se tātou aile ne nyaso. Mana ia. Tupai e fia aso le malanga lena. Whāso. No le aso lulu le vai aso len tia nei. Hau toa vave fo i o vaeli. E me tonu ale mana i o le short and sweet a ia. Yes. Nana tau muua. Ta mo e lo le mena latu ai. Whaatea e se ia ta whaolo le stona. Ia sato e fo i mai. Mana ia. Ia, peila e mana ia lo le tanga ia tu. Amare tau Samoa. De vela, whawhetai, mawatala nafi na yo a inga, matua i lolo vai timunga. Ai e te a mai mātou le so sā, ai pa lasi lon ma mafo timunga i Samoa. Oh. Yo e, whamai ma mafa i o timunga. Ia, o le atanga ia i Samoa e tātala noa i lau whainga malanga. Io e poani mea tusa o lau homo kina e aru mawhai mai. Ia masi i tasa ili. Tā amatai e le taunga tāru soifuanga o lo alanga pea mawhai mai taunga tāru soifuanga i lo tātua atu. Tā amatana. Tula e pao te tamanino tula wai a uia. E nofo ma wha tusa. A whai e taunga tā. E le to e yeini tūlanga whaangangi o tau te o loa ale au whai whale ainga. Mo meo restaurants, cafes, eateries. Ai o hau i o te tau manino tula o tilo i le eatery takeaway lo nephew mga o nieces mai le pola stofi pos wharaile a stonai. I o nā e tau sami e toi fo le tuangane ia Mau Hunt. E whai me melo mai mau oka #1 le fish and chips and chicken and chips le kiu o Ta'avali. Kiu po stofias whalaile a stonai. O lau whainga ruenga sa tauna maa nawa le sfululua le po. Pato a maa nawa o te atolu la talwha. E tuli le pisi le nei. A mela le lau tala. Le wha upunga le la lau mai wha pe o matitiva. Ia, to ayala i le whale ainga na yo te ia. A o le taulanga me fu sa mātou o iei mātou. E te tū le kiu. O wha pe ia o whela le mativa le whamai matitiva Samoa. O le mau tupe Samoa e eat out le telo ainga. O le whate ta inga la tau fo le stonai. Sa usu le marketi le ale tourism le tu o le ofiso turisi. Ele ia toa se awhaitulano sa whai a wa ai le solo tangata. Tau o mea tau mafa. E ei le ainga le lupo whele tu malo mai ai. Toi titi maua le 5 mo meo kama i tray. Whai ei le umu. O le whasipua o le luau o le moa Samoa ma le talo ma le ulu. Tai fast food ta lai le tray. E le i whaafiti tangata mo te toi atu wa uma. Ia, mai isi ano isi mea ai. Mo meo kofe.
mo meo chutneys, o mo meo sushi, tele e angon, mo meo plans, o ngalue ngatau lima, solo tangata e whaatau. O toi alu le maketi o ia tae ola so sa. O ka le tumu e te wha ofi ofi, ia e wawena e o luma maua sau ia po sau paa po se ula. Wa a e tuai luma, ia e whai o le tumu te tau wha ofi ofi. Ta te whewhe la i maua se te si wha mai. A o le popole la le ua susu uma ia le foloa ma se. Te ua se lo matua patatu le ua. E nā te tu whesili e lo ma whau. A whai e mativa sa mua. E lo se tu ai ngā tūlanga leo se mativa le tumu. Ia e uma i le whale ia e sa valivali atu lo i whafo i le meo lo i aime ai wa tele. Ai longa to i ni umu ni a inga tula e pai whai enia sa. E pa a solo atu me ai vela. O le umu talo, o whai, o ulu, o taamu, o luau pipi, luau niu. O iei mea ai vela o sapasui, wa iei foi le ture i ele putia, e fua ele po masima, fua ele mul pipi, fua ele mamoe. Aila le solo tangata whātau, o le si tu, o le ulo vaisalo, o le ulo soa whai, o le ulo koko leisa, e maua umamia. Tole. Rona winga lai fōringa mai e se atala ia e. Le whaitau tala, la o mea mua nano mai tawina. Mea nano mai tawina whapia. Lea lawe whaitapo ka lami ai alalanga mai wa taungata wa mātitiva. E leo ni fōlinga i o se taungata, e leo ni fōlinga i o se mātitiva. O toi fō i mai le tae au le maketi o ia. E iai le pale einga i tau fuse ta o le Netties restaurant. Oi, a ele wawena tu le kiu, wha solo atu le kiu. Fasi po ngā sima, sapasui, o le kale mā moe, o whalai mau keni, o mo meo smoked fish. Whai a lato o mo meo, la whata unga le, tau mawhalea wha Samoa. O le i atunu le whai le pepe. Ia, o le vaisu. Ia, vaisu, i ana, o le talo, o le oka, tele. E toi atu mato ta maiti le uli to e mai ni oka wa fa mai wa finito wa uma ta puni le se me ai to toi e le ni folinga va ai la na o se taunga ta po se mativa ta o mai na wa ngafa tauli mai na a inga le mau o le tupe ia mana tua foi le faringa le minsta tupe le fa umatua ile lana ani fo le walu lunga ta mau ainga po le GDP alu lalo la itala ya tele lola po femele ala langa mai ai le tatu wanga le tu pa si mele te ngalo ya tia tati to fo ia le malanga isamu le fra te soni le te mana tu fo ile na leo tu le pam fai mai ele o toi mana ele o mana New Zealand la tu pula el malanga le foi lana to e pese ia le demonia na po ana po that was last night wa fai mai wa le fai mai la fai mai ele fa pena va tu se fai mai ia leo matu fa longo fa mai le mana New Zealand wa matu fa longo ele mana New Zealand ele le tatara no me ia ina ia manino malam lam sa na so fina mo le tala fa tupu no fa tu foi telo Peno fete for ta fata tanong al verso le tele i alwi Samoa. Ele ai se me ole ate e na i ele malo New Zealand, i ele malanga mai o fepuleai. Tu lou lava, ele o ni vale le malo New Zealand. O la me late e na fepuleai ele i ai se moli anga wa faa maonia. Ele ai se conviction na fepuleai. So therefore, he is free to come and go. Pei foi la o limoni la tau. Ele yeso na moli anga le foi free here, come and go. So he thinks it's good enough for him, but it's not good enough here pulai. Sorry le ai, e launga tasia umatangata I lalo tu la fono. Ia ele ngata la a le a faina I ole fofonga fetalai.
o le whangawhetalai a toa e ana whauwhaunga ia. Langa upu ia lo whanga o le whauwhau. Mantua tu la e pa. E. O no nisi fo le mata waenga le pena whailoa mai i le mata malanga le alu i la lo Wellington e le whaitawino le pili tau whaofi. Ia o le ana o whaano iai o ngā o te whetau i tonu malanga i Samoa. Lela Samoa atu li pote la te Samoa. Apparently o le funtanga whaapale mene le nei, o le wala au lia le malo New Zealand, palemene New Zealand, i le palemene o Samoa. Ai na whaapela o le whai unga o le masina nei. Ia. Ai ona ina ua whaile so ta inga, ma maua ai le whongwhetalai, o lea o le la wala au wina le wala au le whaita wina o le pili tau whaofi. Lena to e mai ele tau sanga i palemene New Zealand. Pe mwhaila na fisuia e o mailo taimi nei, e fia a wai i le mta upule, na talia mal whaftai el malo New Zealand, el palmeni. Le na lenga o mai. Le fola na ave tau sanga, pe mawhaina no nofo i tono le gallery, i le taimi fa le debate. Na talia loa ia el whainga malo New Zealand, e le fionga al whongwhetalai al Madam Speaker New Zealand. Nā tātou whalongolongo uma iai ina ua whaile debate na tu lai uma le tele o sui ma ave le lato whaftai i le iai o le whongwhetalai a Samoa ma lana o malanga i to tono le debate le nei. Ese le aloa ia. A o le nei wa whai solo nei mautala. That's all rubbish. Mo le pola motu mai tua. Ia, e tu sa fo po le pola e motu mai tua. A tonu e tau feo rolo le pola e motu mai tua wai. Mako e kakau nunga le pola. A o le mea leo le ola fai ma le loa le mea le ola tau whaaleanga. Pe o ina le fefe i ele tauwhi. O lo tato nunga tu pai. O le toi fia. Na le umile toi o whainga parota. Toi tau sanga malafa. Tau sanga mas whamasina. Ua ta tau na au tuu ia me whailunga o peang te whailangi. Ai alu tanga te pena na parota. Ona so whina. Tula epa o le mea tonu lava le nā. Le wo o ti kilo le meno i nei Samoa. E le o amo le tato vaenga whai po whainga malo ni. I le telo le lapisi le whea veai. Tau nuu, aso lulu, aso tofi o tau nuu, aso valaile, aso toonai, ngā lulue puno wa i mai le tato whainga malo. I le onga le lato asiasinga. E tau nuu mai le pola sa tofi, ina ua o atu le fionga lau le mali tomo nalo, wa te aleiva le pō. To e o le pola sa wharaile, same thing. Aina to e usu tai au le sto nai, e le taina le fitu. Wha uma le lato fitu i tu malo to toi, na mai e ato aila i o tu mua. To a malanga aila i savai. Le so le amate savai. A so lulu o stofias whalaile a sto nai, wha uma fo ia savai la tau. O mela le whailau tala. Le la aoe, e sa whawhai lungo social media, whaile tau whaleanga, whaile tau whate. Awa le o tā pena ni mea lelei. Awa le lātou whai ngā pālota. Tā pena ni o lātou sao. Ina ia, le ngā luenga tele le sa, muno wa i le o tātou whai ngā malo. E o e whaile asiasi o komiti ese i ngā luenga. Ia, ma wheloa i mele a fionga tamaita i minstai a mulpola na rosa tau le sto. Na ia le i toi alu la to whainga malanga. Ile, o mai te aleiva le pō. Le ma whaina tali tuali maina. Le sangi mai o mafutanga, a tina, a talavou. Ia lato polo keti wa whaonga iai tupe. They want to showcase. Mea wa lato whaalo i tupe. E mai e whaftai le whainga malo. Tu sai ma tupe polo keti. O pāleni tupe watu ma lato polo keti pe o na vaia? Yo, o le saunoanga le fionga tamai ta minsta. E sele mana i o le sangi mai o mafutanga. E fia whaaria lia o lato ngā luenga o mawhai ona o tupe o polo keti le nei. O le lato whaaria lea, o le ala lea le lato whaftai mai whainga malo. Ia, o se langona fia,
Se langona fia. Ia o le ang o lava le whainga malo e whai o lato tiu te whai. A le nei lava ai whai atu le ngā ruenga le nei o le tau wha leanga, o le tau wha se, o le... Ana o lato, e o wha o ngā le lato malo si and energy, e create ni mea le lei a wā se lato campaign mo le palo tai luma. Whaonga tau taimi a. Nio e. Ia, ma e ta anga ilo le o anisi mata upu o lau whainga malanga. O ani mea e te taritonu e o ngā mō whaafonga tatu atu. Le taimile no i sa mwafo e sa tatala noa e whape te fia ai o le Sheraton a Aggies a. Ta matau atu la ia na o le tūle le casino lo tatala a. A ua toi whaafou atoa uma Aggies. O le whaamoe le iai e tatala aloa ia se tema whaatatau le mo taimi o le fono o taupulenga a. E mana ia lo whaari mai e lua se lau tolus fulu ni job offers o le amawai. So it's so good. Wa ese foi le fausanga la wa whaiele le toi le renovations o le Sheraton. Hopefully that everything goes well. Yeah. Mawai fo ngā luenga to tele malu le tunu. Ia tanga ila iai. I nei ati na e a. Nei ati na e le la mai a fo ila le fatan malo nei. Tele ngā luenga e maua le mamalo le tunu. E le to e oi. Maua le poloketi, maua le wha mama a venga i a inga. It's such a economy a tātou o mato i mānaia. O le asa wharai le sa o iai la o mata upu le ofiso ma whelo e me le fionga le CEO pali i John Taimalang. A o whaatali lai le poto le whailau tusi. Wa vesi solo mai tangata ha. A le awhinga ringa e of papa e umarongo le aso ngā e yele special sitting ono le fionga ia tia se tasi fo i o whaamsina sama. Ia wali taia a. Lela de vesi umai le awhinga ringa e te puni lokal whai te toa pe atasu tasi. Ona e o umalal whamoe lea. Ia e na o au le appointment na whaatanga le aso lea mo malana fionga CEO. Ai o whalongo tu, e se le pisa tangata mai whafo o whai atu loa. O lea ele mele tu la i mai, le o whalongo whape o boto e, le o whale contempt of court a whinga. Ai ata i lo whale au tu wha mai, taimine o leve vela le sitting upstairs, lo wa on le case, lo te wala au le casey. A pela ele I o tuai a whenga le case la lea o na whapea. It was very disrespectful way. Ona lato te ena. E wha mai lato te ena le whai unga le wha masino sili le na whai. E tanga I whai la ia iai. Ina ua wha ngā solo wha masinonga ma mea nei. Na te ena ele tamaita ilo ia le sato la I mua whenga. Le tamaita ilo ia le ia tania to iloa. Na te ena whapea. E le tau le whamasino sili ona whaia se whaia unga a ia ina whai unga. La le tale whamasino sili e ia le pule a toa. A o lea lana toe wala au. A e toe iei fo lale mele na tu la I mai. Whina winga ele lo ia le LTC. O le toa whai ngā DJ Fong e whapea. I lalo tu la fonfou, wa whaatu ina e le ai se pule anga al whaamsinonga mawalunga. E whafonga ina ai le tausanga I le mta upu nei. O le tausanga mo e le ai fo I se pule e whai ai se polo inga le tu mau. O le tali le al whaamsinosili. Whai unga le CJ o le whaamasinonga mawalunga. O se whaamasinonga o le pule anga awau. Ma iai lana pulenga whaamasino ma le malo si anga I lalo le whaavai o tu lafono masani. Tu langa I whapea o le pule anga po le malo si anga e le o au fiai I tu lafono I lalo le palmeni. So o no manino I le malo si anga
au malo si anga au ale whaamasino sili. Ana tua foi la le tūlanga ina ua whai mai ele whaamasino sili le tūlanga lea. Ona o le tau ina ua fisilingia ai whai le folasanga le fionga ia Sala a Sala Josephine Stowers. Ua o le order was to waia o le aia te tau whaavai o loo pui pui ai lalo vai ngas futasi o le whaavai ma tā upu ono, iwa, sfutolu, di, ma sfulima. Ua ia le aia te tau a tangata nei. Ia o ina le sa based mai ele whai unga le whaamasino sili. Ona e sa o ua ia ia wa awhaina ia te tau a tangata nei. Mana tua foila. Ele o le whaamsinonga whanua masuafa. Ele tala mo ina ni mata upu ia me ta waia. Yes. O le whaamsinonga la le either the district court or the Supreme Court. O I tala no ina i mata upu ia. Me tau whaavai, marea ia tau. Io. O loo manino, but ona o le tūlanga foi lea wa whawalunga whenga whaapea. Ona la tam whaia ia whaawau ai le iei se suinga. Ne iei ni suinga whaatope wa maua lua mai tōlu al whainga malo. Ni suinga whaatope I lalo tula fono ia. Mantua lewa ia tula fono lea luas fulu. E le o whaamali e ina la le tula fono lea na tope lau. Ina ia whaapea o le whaamasino li taia. O ia la le la whaaululu iai le kora whapio. Ia mantua le o whaamali e ina le tū ngā. E le o iai. Paula leo tūlanga, ona o lea ia a tangata nei wā whaina, lea la o tūla I mai el malo si angale al whaamsino sili. Mane, pai langa le sa wa tau maniru te awa vau I le mele. Langa le pe falling confused tangata, pe e sea wa apa mai el le CJ. I le pito lea. A le tam whai wha manino, e le ma whaina lo tea I mea tau wa ia te tau, ma mea tau wha o lunga I le la o sau tonu a le lo ia a le au wa. Pingi sa o le spark le E fo sanga te mai tai lo ia le fionga ia Sala. E ta atia le tū lea walena whaapea po o se wa tele ia o le wa sawa ina wa whaina ia te tau ua I lato mea to tino no des le la sa tali whamsino pe tauna whai se claim and sau nole te mai tai lo ia. We're not here to do the claim. O leo mai ona ua ia ina lea ia te tau tangata. Ta atia le claim se taimi muli. O le si mea ta ua tu pai ina ia manino per whanau. E no whangai nei le me o le eviction order. O le eviction order, o le ka ora I mea ka ke ngofai. Le fale, mai le la mokes pe ale kongia le mokes, le eviction order, mai le 3 days notice mo mua. Ia ranga lutanu atu I nei. Ele maukele usika ia loa. Ale le marshal, le sheriff, mai abe o I fafo. Ele o le owner le fale, pe nga umala pe o le mea lea. Fa pe lewa a vatu ele whamasinonga whanua msuafa. Ele teimi ua manu malo, le teimi e o SAI ia pantarau. Ele o whenga la whaia le eviction. Ele o that's o le main problem na menga le na tupu. O le eviction order e tapa e whenga. Ile official leo. O le law enforcer. O la tauna. Le tatana no me manino le tanu. Mana tuatu le epa petata no aila le sita fatata noanga. Ua whaamaonia mai le whaamsinonga whanua maswafa e whaatula I tangata nei. Na tuu taimi. Malala mela na iai. Na soli tu la fono a whenga. Ele I le taimi na tuu mai e whaamsinonga. Ele I whaatali a whenga se o le taimi leo whaatula I mai. Na tuu lai a whenga o sua ma whaatama ia uma I le tele o mea tato mea o ngā a inga nei. So that wa soli tu la fono langa o le I lalo e ele ava noa o le taimi tu mai e tā pena e se a inga nei. Ele I tā pena la I e tangata nei. Ai ua whai ele whai unga ane a wa alato ua mai alato ta penga e se tangata ma whai ia. Ia pela le mela lewa iei nei. Ona o lewa
court order lena ave. The order was to take effective as of the 5th mai la so lima o apelila. Ia e mantua la, leno sa mua la so sfutasi. Ia a wo vevesi le mea wo toi o a whenga la stofi lea. Wo toi o whenga toi sua. Na toi moli tū mai rola ia le ele nu o whenga whape whalo ia. Lea langa in court ai lo taulas whareile. Because they are contempt of court. O le contempt of court. Yeah. A lea wala wa ta ua tupa. Le wala wa ta ua. Ele a pia le court. Tasi na nasa tu la fono matu ya. O lo le alu i le whamasinonga. E na tupu le mele. Wa whaila whamai ele i o atu whamsinonga ona wa awela tau polo inga e whaatula i e ser whamsino sili male afo i ilo ino lato mta upu. Ai whawhewhea le tūlanga fōle le o le abatu o le whaiunga le whamasino. Ta tia ria le whamasino sini po lea. A lau abatu le whaiunga le whamasino. A lena toi o ato e ngadue ina whanua. A le whaila li Regardless what they do, they're contempt of court. Muli nei le lato polo inga. Ana mo mua whaile whai unga le nei. Na mo mua whaile whai unga. Sa ta tauna lato te e nai lo teimi nal whai unga. Ai whata au mai nei mo moli lato whai unga. A wo whaile contempt of court. Ia, ti tiro la i maule o le whape mai e le i wha malia ina. O le wha e le i mawhai o na wha maonia mai e le lo ia a whenga. Po le ale mafua anga o le solo, mana e solo muli e wha sanga e le wha msino sili. E le i mawhai o na wha maonia mai. O lea la e le i awai peo o atu i luma e la solua le fio anga o whenga. They didn't even attend le court case le aso lea. Wha pea mai whai pule o le whete na i o loo iai. Ona whaelo mai whapea e kālesia whatasia. Ia le fionga le al whamasino sili. Ia ma le fionga ta ilo ia lea e tu mo whenga mo oi mo le awa. Ia mana tua. O le fionga al whamasino sili o le e whakasa a. E fōu nei le awai o lana fionga i le e kālesia katolito. Ina ua whaipoipo atu i langa pride o lo iai nei. Ia o te ilo inua. O siona to olua iai nei o Francine Meredith, o le mato neighbor across the road i Alwamoto. Ia e fōle le awai o lana fionga le ekalesia katoliko. I don't think he knows majority of everybody i le ekalesia. A le whapea mai fo lana fionga. Ele na tele oto na tele iloinga e au lotu ai le fionga salai i mulivai. Ia, tātou tālia o lea e iei whitu inga whapea e tau e to o tolu whamasino. E to o tolu whamasino o le ala tau lo te ele mta upu lea i le aso se fulu ono me. O tolu whamasino o le fionga i le whamasino sili. Le fionga ia nia wā matatoa tangaloa. Ma se whamasino mai le toe ilo le ofisa apili i le whamasino mawalunga. Mana ia? Matualu ngā la losa mwamta upu nei. I whanua ia? Io e. No, i whai unga nei, a langa o loo manino, ia whai unga na whai. E leo ni whai unga na whai, o mome o whai unga le tu mau. Se i to whai ilo i longa. Sa tau lava la ia maulolo ma le i to malo ia whenga. Ono sa iwa o le manino o le se whai longa, e leo se whai unga tu mau, o le whai unga le tu mau, se i ilo. Ia a o lea la ua mōli ai lola la tau le contempt of court. O ngā ua le ai se tō whā tatala ina ia mawhaina whaafile mu. Ia. O le aso, ke le lope na whanongongo le interview muri nei a maunolo. Pe o lea ua piu tatu e lofat fo le ua sui le tone o toina. A le sungan whaipule. Au te atalai lona toi whangai no le upu bulldoze
peu whapeu mai al whamasinonga mawarunga, ma tam whai e bulldoze mai, lo latu awala i le whaiunga lea. Ai ho te ana, e le utoinga ngana i a latu masini enta suai, ma le whai wha marosia o turanga ia. Ai peu tatoe lo whatu i lana peu o tangi mai i tima la whatanoa. Mana tu foi tu e pasa whai atu tā whatanoanga. O ngai o inga ia na whai e a whenga. O ngai o inga wa sawa ina. Wa sawa ina nai tangata le awaa. That is what you call bully. O la tu bully ina nai tangata. O le manino ala tu la fono tu male mas ia taimi ta wana ta pena a inga. Ia wale mwhaina ta pena a inga ma ave la to me to tino me to e ave to whaonga sisi whanua. O le wa whatama ia. But that's what you call, they bulldoze their way into those people. Lela wam whaino na ngala foina le upu le whapea ua bulldoze atu le afo le whamsinsili, whamsinonga maulunga. I te le tali tunuina o te le agree ai. O le ala o le tula i le whamsinonga maulunga. O le tausi o file mu, mai e mati la tila maulunga. Le ai ia te tau a tangata le awaa ua awhaina. Ia, ale pe o le atoanga o nei mea tupai. O mata whaioi o departments, ese. Le ua whai le mata whaioi o whamasinonga. O wai la le sitanga te whai latu mata whaioi. Police department. I believe what o teile ele la mata na whai e whetawa inai. O tele le solo tawa leo na o ia whenga. Sa la tau, sa whiutanga i leo ta o fia whenga. O ala tu la fono, they are contempt of court. So I believe na tu la ile malo e wha tu langan ta upulea onga wa umana mai le polo inga ale whamasinonga. La tatano le pito le tupai. E leo ta ua ni whamasino. Po ta ua ni lo ia. Ala ta o ile fasitala le ta ua maurolo. Ua confuse lo la tu nuu. Po fea tonu whai unga whamasinonga e whai unga. E a nga i e leo. Fe sili atu rola i whamasisi. E fe mel whamasisili. Pule au mena tau leo. Me fole leo wat a maile tali ale TC. A vatu le tali ale JC. Whai atu rola JC. Mena fe tali leo. A ore tata noanga la ia ta morisina fia le tatu anu. O le ala sa uafa unga iai. I le tūlanga o le uapi o confuse a whenga po o whea tonu ia leo po o whea tonu o le ao whaatino ina lo latunga luenga o le wha marusi o tūrafono. Le sa wha manino whaapea o lo i malamalama ia le mtanga luenga malo i o lato to finga matulanga o me tauna whai. O le a whapelo wa iai se polo inga muli o the latest polo inga e whaonga. So, ona wale whaonga ina polo inga ale whanua maswafa. A o lea wa whaonga le polo inga ale ofisa o le whamsinonga mawalunga. Lai si la fia peo na sau noa le fionga ale whamsinsili. O lo o i lima o le malo ia lato to finga o lato i lole me tauna whai. Ia lena na malanga ia ali malo a peoni sa malanga i fo mai sui komsina ia sa whaiwhiutanga inga e ta ofi ona o lewa contempt of court le tulanga mta upu. Tupa ia tele ia siane i le case le hit and run. E tele i toe maua sea vanoa ia o leo tatu whaalongo leo iai le Samuelu Lontoro. Tele i maua se i levanga. E nao ni te whaatata noanga manisi fo iyo o fancy Samoa. Ua confused tangata a uma Sam o loka nei. A mai Sam mai si umu tu lou o fo ile te marianga o lea ta maa o whailangi le fōlaunga. A le fo oto e watu le si Sam. Ia, o le mea le watu la i mai nei. O leo te tonu whapea ua. A mai sa o ale whaasea le ta maa le Sam longa tolu. A mai sa o le whaasea ta maa longa tolu.
O nisi la le na tala noa mai e te au I Samoa. O lea ele me o e fesiri me te whatu vai. O tau le no foi nei Samoa. Whai ngō fia ana tau ave se tau tamai tusi ave o le official palemia. Ia, te mwhaina tu li mātu le fionga tamai tai palemia. Wha leo I ai tau langona. O le en whapea mai nisi e te au. Tupai. O la e me wo I ele case whatu. Ia la tau siri me o se whamasina o se lo ia. I have no idea to tu sale tau mate. Ma le mate mai e mātou mai whafo. Po o whia ua whai anga I aile nei tūlang. Ia te ola le tali nao mai. Ia e fōlinga mai o le tūlanga le iai le suspect le sa iai. Le tātou suspect le sa iai. Ua untouchable. Te ua fōlinga. Ia, whato ai loa le untouchable. Pea o I le taimi. E whaatūlanga I keisi e malangatu. E ei sia o tama I tala le whea tupai. Pe Ia. o le winga foi le langa le ua tolu Samuelu. Whapea nei la ua tūla I mai wa le Samuelu no na lua ua maliu. Whapea nei la sau nei tama I ta I le to o lua Samuelu lea ma admit. I oe. O lo to o lua na maliu ai ia. Sero lo inga markeis. Uma. Wa whawhewhela I le Samuel on tolu lea. Wa lewa tatu mai ni pero siri tele ana fua I me tate lewa I oe to lua Samuel ua maliu e sa o lon to lua uma lo na marquês maua le whawhewhela le Samuel on tolu lea lewa pa ini e. Io te langona fo ia e au ia. Ino I whamtalanga do maua I Samoa. Wa te tau le Samuel ona tolu. Ia e mai se fo I la o na mātua ma le ainga. Wa te tau fo ina whaise la tau tusi. Ave le mtanga ruenga leo. I le defamation la le wa tu sa le wa tau whaaleanga ma tau whaasese matua inai la ia le atali. Wa le tau manino le atali. E le iwa aina I se mea. Ia, ele mwhanta tano ina tu pai tano ngaisi io e wata tele ulope ale tano mai fa le mafau iai mena le no fai atu pe ana fa pe admit le to ruo Samuel ma zero in that case fela tu el Samuel lon tolula ta sina mole silfia tu la e paula la fa leo atu le mta upulea e ye se me le te loa ai ona o le tūlanga o le mata upu wai a ao leo. Ja. E ye le tā ua o le mea leo wa ye le Samuelu rona lua. O ye ni me wa ya e mai ai. Ia e tātou tālia. Tātou ta talo pea e a mai lava le atua le lau. E a mai e lunga susu e mai lunga mea moni. O fa mai le alanga upu e fiwa na nata mai moe io. O tai aisi vai sua le tu pai na matarnoa ma le sunga I oe. O lea ua ta pena mua le case o le criminal a le sunga ali. O lea ua saua le civil le ua criminal le whaano le timinei. Lea na ua mai le mea ua mana o le wha mua le case lea e wha muli le tribunal. E ana no ta ule vanga le tu pai o talo sanga mai fo ila yele so abatu le nei fa fonga le tatu atu no o mo o mia lava le so swani tau seleni ia I le fo I ona le fo so ia mo le tu langa fa pena fa mo le tatu no fa fonga mai e le fo mesi tu pe ia upe ave atu pai e alu sa o lava I le sunga I le leo e pe ona poponga tie le nei temi ia ona o whainga fo'i ma le ale department leo mafuai nei whainga. Ia, tu pai e ele mta uputa uale pe a so finalo. Ia, wha. O tatu o tapenanga o tatu taringa malo. O lempe in tatara no pe e tau iaini nai rumors o lo tula mai I lo tatu atu I fōringa e tam whai lava ina ia aua ni successful
ia le taringa malo. O le mele no i nei sa mo tula epa. Wangangana ile to atele o le locals. Really? Wangangana ile to atele o le locals. Mo oi ave taxi pe ata oso le taxi. Te le whaelo au te la tui fafo. Ai mai a mele aso i e paula o tala i afto a manava. Ia, e lai alua ta wale e whaita noanga. E whaitala tangata talo whae le whainga malo. I le lato tau mawhainga ma le lato tau tinga. I le whaale leia o le tau langa manu itua. A walta tau talinga malo. A le lau malu ia solo. E iai se mea e whaatula i mai. E leisi vaenga. I le aso e a tofaina le whatalinga o tato malo. Ia mana tofa tula e pasa tātara noa te lo taimi. Talo sia awane i tupu se mea whapea. Awa o te whate ia wangangana i tangata loko si Samoa. O le winga le e pere ta taranoa i tupa i whaatupulangona e tatou atunu. O no winga o iei se mawhauwhaunga fōle le e whaaleanga taringa malo ia. O se tala no mawanga le o tua te titi maure to o se fulu o tangata wa whamaunia mai e tau le mea lea. Whape o lo i ese soro te le o lo tau mawhai e whai. Mo le alea, i le alea, aisea, for what reason? Le o mai loa la o le whape wa iai nisi wa tala i atu mai e lango le soro te. O le lela no sili, soro te lai lea. E te leo mai o le tupo petania o le sa onga le nā. Ma ai, o langa tātou te pue a upu matala. Na mention fo i e maulolo. Ia si fasi mea sia i lana whaatala ula ia i lana taranoanga i ti. Na tele i tau folele, ai whapea le whainga o le tala. E te musu folele whapea tamatai pāle mia. O leo sa uni taringa malo. A lea tau vesi mei matu. O ata ia. E mawhaina ta pena i tātou mole nofo ta pena le leima sauni ninga. A sofi nga? Leo sel wha nā tala tula epa. You know, o le puipuinga malu. Ina ia manu ia tau mwhainga sio tātou malu. O le whano noanga i ua whaalongo atu i nei mea o le atula i mai. Ai tanga iai, o le manuia leo Samoa pe a tau nuu wha moe moe le nei Ia a leo whanongongo atu ni tau mawhainga iai. E se le whano noa. E leo iai se tūlanga o leo iai se tūlanga e ono tupu lea whaafita uli. Tupa i leo whaititia tūlanga. E leo whaititia pau ale mea fure le te whanua noa ai. Nā le tō lua tangata ia o lo whaiara ngā ruenga. O le tō tele tua ia le tapipi. Langa o lai e melo ai si tō telo tangata. Yo e lai whaiara war. E pe i o le tō lua lava lea. O lo tape nā mea lililo. Ma tape nā mea e leo si la fia le tō tele o tatu atunu. Langa o le lava ua alia e telo mea. Ale le tatata noa. Mo le fangu o tatou atunu. La vela le so ke ela tau tapena. O le mena whate ia e fo ia ui na wa whaasoa mai ni tangata o lau whesiri la. E soro te ela i le ale i tū. Lo inga e soro te i le fio mai o le tupo petani. O le saonga le o soro te wa. E le se awala la whaise soro te. O le ale winga o soro te. E tola e pai. E le nā tia Wa ye foi ni tiu whaasoa mai e te au. Ma tau mai o te leta ua la swafa. Whapea, wa ye ni si wa tula i atu. O lo o ye se pāti fo o le adia e mai te tonu o le vaenga li. A le HRPP. O whapea, oi ta whewhe. Ia, o le mena le tula i mai Pe o na ta no momuai. Wa tele le whaitionga ma tau whaaleanga ma le whaatau te ma ai se i oe ta pena le lato loto i whale ma
mawhai ni awala ina ia toi whaaleleia le HRPP. Ia, a me se ni mea lelei awale la tau campaign o le whainga pālota o lo lumana inei. O ka e sole. Mm. O ka e sole. I have a very reliable source. Very reliable source. Na tau ma tangata ia te au tau le sto nai. Ai te wo toi whono le sa, toi whamani ai. And I thought, okay. Ia, e pe e mana ia la le tata pisa I mea ia. Le I fo yon mātala mai do tatou atunu. Langa o le o tatou loa le va o tangata nei. E le loto. And o le taringa malo lea. I o lea ta te whaita watu, it's the first time in history le Pasifika Yes. atoa. Ioe, ia ma le urua I malanga a le tupu o Peretania tele. Le ngata o le Pasifika atoa New Zealand ma Australia. Pi o lana malanga whaatupu mua lea. O lana nofo inga. Ia pe o... Ia, ai mai se. E, Ai mai se o lana no fua inga mua. Ia. A o se taimi mua le o mawhai ai. O na whaia le whono no o taupulenga Petania. I se tamai motu o le Pasifika. Ioi. A ti tilo ia fiti e tele no whanga mata anga fiti mamia. Ai ua pāsia Samoa. Ua māsani tātou Samoa tali ngā malo. Wa o lean tatu whaita umala langi ua aafia le ngase o le tupu. Mua ia na test me whapena. Ai le o aafia ai le o na marangatu. Le lava o lo whaita wina le anga I atu o le tupu o Peretania I le whainga malanga lea. Pato le whaina tu paise ko whinia tua. La mana tu whaita tatara mua. Le to a fo I esi atua le secretary. O te maitai o Patricia Scotland, yeah. Lea la e alu matala le lei. Lea e alu matala mana naia. A pe o le la filafi e tua si mesia. La so personal feeling I lem tau. I have fear for the safety. Le Fear. safety, o le fear o le safety, ma le tauleanga ina o le whainga malo. Pe e fōlinga mai o ni awala e whau. Ina ia whaaleanga ina le whainga malo. Oh O my. mea le lei yoi. O sa o lea manatu e le whaapeo. Ia, mantua, taimila nei. Au iei sa mua sa iei lea sia singa le British High Commission. Le nasia sia tu Samoa. Le komsina o Petania, al de le na fionga ia Hayley Gidley. She's the head of the communication. It's the empowering of the media. A wā le taimi o le funtanga le nei. So o le la sa whatatanua ma le au tustala pe o le observer manisi o la tōle na o la ia I le fo ila lato discussion na le I le whaale leia. It's how to improve. How can they help pēr o mai le taimi o le chokom. So ina ia a mai le news, what sort of news that needs to be updated, because o le la alu I whawhalalangi atoa. It's going to be live globally. Le la e wo mai ele sia singa le British High Commission le Samoa. Ia panga lea o nei a watu whatu tuanga mai se le na o I Samoa le Secretary of General Secretary ale malo Petania le taupulenga le wa o atu le British High Commission le ai fōlinga mai o lo I aini whale tonu I tua. Ia pāwale tu walalo le taimile nei. O le taimile nei le fionga tamaita I palemia. Taimile nei ina ia tū mā tila, tū mā losi, tū tua ai, ma tū toa tasi le matanga luenga al malo, le matanga luenga leo. A wā la le puipuinga, a po a foi ni solo te mani mea tau fia. Ia tau fia, a wane I eise mea ilungo le awatele. Ia. Mana ia le vaenga le ua anga ia I leanga a whapea mole
whaasauina o tātou taringa mālo. Ia e tātou te leiloa lava ala o le fili. Tātou te leiloa lava. Mai langa ua tele mea pe ua whaamau ai. E leo tūlanga le lei. E pe foi le malanga le na o ne fong fetalai. Le fu ua voice head opinion. E le imana na o New Zealand e watu pulea. Io he. Pe E le se whaupunga whapena tau whaasese ma tau whaleanga. Langa o le invitation e avatu i le palemene New Zealand. Yeah. From the Madam Speaker o le tula o le invitation wha palemene. It's a parliamentary meeting le na watu ai. Ia. Pe o le winga tonu le na. Langa e tasi la le o mea whaavao malo. Langa leo o tatu nono whao tatu ma create le tala lea. E paura le mena fia fesili. E se whaamau ninga ua tau mai ai. Le mana na o New Zealand la tufupule ai. Pe o mea langa o le se whaamauninga, it's a simple solution to la epa. O lea me lato e te elmalo New Zealand a o lato e onga le invitation. Yes. E na le soso i o mafo whau mo tangata le lo whawhasenga. O le invitation e watu i le palemene New Zealand. So how can New Zealand turn around if a pele mwhaina na malanga kufpule ai? Yeah. Te tu ia tau whawalea lo i itu i walea. O se tofi fo i lea o se tofi fo i lea o New Zealand o le lato ave le lato invitation to e sa ili background so tangata enta atu New Zealand. E tarwhia ngai le mea. Manatua o le invitation to saoa i a au o le whongwhetalai. Yes. Wa o ia le whatumtumunga o le afoi, o le palemeni. O le whaapela, o le whongwhetalai o ia o lana pule whaito o tasi, e selecta e lana au malanga. O le lana selecta le whongwhetalai, ana tai komiti. Whaapalemeni. Lela iai le fionga i afpuleai, ia manisi fo i o sui a whaipule. E le whapena o le tu o le fast le nau, it was a mix o le fair, le whai unga le whongwhetalai, o ana tai komiti. O lo iai sui o le chapipi o le tai komiti, la sa malanga umai. Mana ia o te tonu fula, e le lei ana ta pisa i mea ia, ina ia i tau fia ai, i le whaatari tonu ngō fia ina o tātou tangata, i mea se ia le tala i mai. Tupai na mose lua vanoa, male minsta o whatoanga mwhainga whaiva. E le pu'u le taime pēr no whai atu, e usu nai minsta nei lato a fionga i le fitu tae au o mai le iwa le pō. Ia, o au ia, it's a brief meeting le pō la sovaraile, malana fionga al minsta, a brief fo le ma meeting, ma le fionga ia ana rosa, mulipola ana rosa i tau la stonai. Ona ta te musu whalawe e mamao mea o lo feo ai ai lato umi lato pokalame ia ai tu sa uni foi molas o le mafelo ina foi male fionga ia mulpola tala stonai. It was only like a 20-30 minutes meeting. E tuli lato taimi. Se hai en pai Yo e. Ia e te lea na wa uma. Tala no ala i lungo i te foni ia. Pe fono wo tau nu umale va lele la o sa uni ia ai. Maua le voice message a le fionga la au le mali toa. E whato wha mai ma whamadi e mai wa le lava steimi mātou te wheloa i whatu lea whaina. E whai, e to e whai e le li inisi aso tātou te to e wheloa i ai. O le mea tau lia o loo ngā whatau lima o tau mō tau tiute. E le mana o mia mātou e whaalawe. Ia, yo mo tangata i tātou te iloa le tūlanga, le pangatia telo lato tiute le o lo tamwhai. A tanga ia i ata o le asesinga le sa alu whatamilo. E ma eu ia ai o le aso ato, ia whame sa timu ia. Timu ia lato i timunga ia. E le se me mawhai o lungo le lato wala awina.
O e tau whanongolongo to e tapena ia se latu. La fu de ka ule mea. La fu de ta o latu me fu ie no tua le fu na Le whate. road show. Road show. O to e tau tapena ni road show mo re nā tau sanga o rumanai. Tula epa, ia o le ase si road show sili ai. I lo o le lato le malanga le ase singa le ata amilo. Le sili fo se si road show o le ua whaatali tonuina i tu malo taitasi. Ua whaatali tonuina, pe ona sau noa fionga le minsta ia mulpola. Ese le mana i o le sangi mai o i tu malo. Mafutanga lau talavou, mafutanga tina o atina ese i te tono le tu malo. Ua langona le fia mai, fia whaailoa mai ia i lātou komiti iena o. Ia, e le lātou te le mwhaina te ena, le a lātou wai lea, onga o le lātou te talia, le wala au mai fia, whaali mai le polo ketia le tu malo, whaali, pe tasi se tu malo whai mai, pe 5 ono ni asi singa te tonu a le tu malo e tasi, ona ese vaenga o le tu malo, lo i polo ketia, a inga mamaftanga. E te le i toe maua e se avanoa i le plot to kill for those 2 ministers. E le i a fea le vanga le lau whenga malanga. E le i toe a fea le nai tu wa ese mea ia wa nga i le focus a. Wa paule me le wa mautinoa o lawa i limo lo ia mta upu nei. Ia le mwhai fo ina toi o i ese leo o na lawa i te tonu wairi. I limo lo ia ma te tonu whamasinonga. E ofisa su e tusi e malo. Wei. Ofisa su e tusi e malo. Ne fo i no fo ai ia le li o fui mono. Tau whanongo, e fia ni ofisa tusi e malo o i te mini. O e tau mau le vanga lea. E tusa me to a 5 e pe to ono la to tono lo ofisa su tusi a mantua su tusi sili for sinia ia fui maono le a fele so le taimi nei o lo ele mata uputu nga tono ntanga luenga na ia o lo wa tau fiel kapeneta ia le au fainga luenga le su tusi ona o iaia inga o whaavai wa levana ta titia. So o nisi lava malanga i fafu. E mai te tono ka peneta le a for le application ma whaailoa. E a watu ela i le whaatangana. Ai wa maa ua e. Wa o lava le to atolu le ta pena la to e o. Ai le a watua se whaatangana le i le ka peneta. Le lai whaailoa mai. O le ua whaasala mo le tausanga a tō tausanga whatupi. Lua afe lua tolu, lua afe lua wha. Tō tolu i la tō o Malili Chauli, o Velma le Avasa, ma Ivan Tony. O i la tō nei ua whaasala ina le mwhaine toe awaini a o onga. Ina o le tūlanga le ua la tō solia ala o whaabai o whainga malo i tōno mtanga ringa te tasi. E wā, lea tau whanongo atu tu pai pe fōringa mai ua lua vāenga su atusi. O i rātou o lo whia ngai ma le mālo te minei. Ia ma i rātou o lo pe o le concern nei ai, o le leak out o information ai masi alawa me tau seleni. Le lalolangi atoa, i vā o mālo, ona o vāenga i le lua ai o vāenga su atusi a le tatou mālo. A foi na lia e mai le taimi le ana wato ai lo ai o lo ia se si vaenga su tu si tonu o le ofisa su tu si al malo. Le na lia e mai e lo ia o le taimi fo yo o le fainga malo talu ai o la tau le na la tau fatu la ia le tulanga lea. Le la sa fa pe e o la anga va alava pe na sa no funto e la anga va ia le ofisa su tu si le to tele la tau. Ai no sa iliatu. O le company su tu si watu i nei. Le wa watu tu whaatasi. I te tono lo fiso su tu si Samoa. Ia.
E ma e fungi me ai le ia le tatou tapisa ai. Ina ia mo le awareness. Ia aware ia tangata o le tatou atunuu. Ia pe o le ua ngaloma fo ia kamo nupi la ko Sa tam fai e stu ese ma vano matspano a I wale tusa wale lava le taimi a. o e ma nei foi pe ana mo se lua va no maspano Ai no tam fai e sa ili. i ia O le simta upule tu la e palo te fia fai loa tu i. mm O le taimi le nei, o lo whaata lia lava e le se fai unga o tau sanga lo ia tala le paunga. mm Ona lena avele le ina ia whaase e tuangalu e se le fionga le tamaita i whamsino mawalunga. ia Le a fionga ia nia wā mata tuatanga loa. Ona e pito tasi lana sila sila le whamsinonga sa so e nemta upulea. E o mai la le taimi nei. E le o maua mai lava se tari o le taria le mta upu o feo wa whaianga iai. ai fa fea mta o po sam no fa tu le foi na mana o fa se ese ia le famasino na fa la famasino la tu nga wo O le whape te wala au nei se tasal masina nei. Te wala awal mta upu na ai le i aila le i whaia le whamsinonga tele le e loma i a me. ia e inisi mta o tau ina mo O le mo le ta ua maina loka se ave pasi tolu se futau sanga i tua sivi sa vai. Ua mo lia re mamalu o le atu nuu. O ini masa o salonga na wala awa leo nisi le ofisio leo mo atu leo ta o filipasi. Wha mao ni ai. O le wha tau le pasi nei whala o whasaina. O mo meo pauta o le aisa ma meo o marijuana ma wai matupe ma mea. Ia lala ua loka nele a pasi lea. Whapena whaftai le malu le atunuu. Ona o lato i loa le tūlanga le iai. Ia o le popolenga o mātua ia iai lea fianga i whanau tala wau. Le lana wala awa i loa ta ofi e leo le pasi tua sivi. Ia la ua loka ele a pasi. O le taimili nei. Pe whantatala noa nisi whatata noanga tu la epa le tūlanga le ai nai tangata ta alo le sa ele fe ese ingo. O le awaenga le atu te whaurulu i ta longa. Le sa ele fionga le sunga ia Darren malona whatua. Darren Young le au te wila. O le taimila le nei. Ua tui na atu e le whamasinonga whaitu malo. Se polo a ingo se tusi sai e pu e whaapango tai. Le sa avea mua mataitai. The former head of the Samoa Triathlon Federation. Seti a foa. oi seti oi Yes. La wa a mai le polo a inga. o lesi vanga tu pai o le afianga o le filifili o au malanga mai fiti i le komisina mawalunga o sa moi fiti le fionga li o ainga fituri e le Fituri sawa tara. Ioe. Po nei e po vai atole nei fa le fontanga. Pe o le winga o le tau fudele ona o le latu wanga i e mata i tū whainga palota fu i le tnu solomona ia Solomona. Ioe. So le mea la tātou te wa ai ai. E ono wa pena foi la le ofisa tutu tonu o le Pasifika o lo i fiti. E ono tilo i whainga palo tata tua nu. Mo nisi la tu te mata i tuina wanga ia. La sauno. E se me O te langa e o iei tūlanga nā pe a wha pe tatonuina o iei ni lama tianga. O te tatonu e o iei tūlanga nā pe a wha pe wha tūlanga atu o iei ni lama tianga. O le soifua po le mamalo le atunu. Ia e mana o mia ai la ia le lango i la tau nei. Ni man tō fwoi langa le fwoi iei tātou i lalo i le United Nations. I o la tau fwoi nā mwhaina awe e le whaatau sanganga. Ia. E iei si mata o puta o i nai li pa iei ta tala notu pa. Ia o nai maenga ne. Ni ai. O le tūlanga le o iei se whai whi au.
O lo i ese faifeʻau o le ua faamaonia lana soliga tulafono. Ia o lela ua ia lana so tulafono lo ua faiʻu le faiʻuga le faamasinoga e falepuipui mo le lua tausaga. Ona faapea o se taʻavale na ua saoasaoa tele ai ua leva na ave e le fautuaga a le pasese ae faamaʻumatuaʻi saoasaoa le saua taʻavale ua uncontrollable ua taʻavalevale turn upside down lea lae maliu ai le talavou 18 tausaga. Kalo fai. Ia, te loa faiʻu le tatalanoa tupaʻi mea ia. Le aso finagalo. I le mea lava le o loo taumafai e faamanino ia le palota tatou nei fafo. Te loa, o tautiga ai foʻi mo tataliga. E sili ia le taoto. O lea, le lava avatu le mea faaaogā mai ia konsula i fafo. Ia o te le loa pe te fia talanoa i ai po taoto e lo faapea. E taʻatia e faapena ua lea o te māua le tala e loo iai nisi iloiloga mulimuli na ou talanoa i le komisina o palota i le asotoʻanaʻi i le mafeiloaʻiga i le maketi Ia tuia felolo. Yeah. Everything is all in place. Well, a o le foʻi e mai le faitioga atu la epa faapea mai o lea mea leina toe manaʻomia ia pepa fanau o le ua iai pepa fanau aso fanau i o tagata manatua. They want a clean role. Yes. Manatua lana lesa iai tagata sa latou faaogāina pepa fanau o e ua maliliu. Ia e tatau lava la onga o le lola fou ma iaiga ia la e tuuailuga le system. E tatau na a mai mea maoti ma mea moni. Ia. Ole popolega le o te faetu i le mea lea tupai. Pila avaelua inai ia le atunuu. Pifo le ai maisi a tatou nei fafo. Pio faapea mai Samoa. Ni ai le se tō ai pio whainga ia telefia tarano ia mea. Ona e whai o le nau mai o le whainga malo ma le latu ana watau. I le mo i tātou. Ai o te nau ia whaasao le langona. E le o se taui. E le o se reward o taumwhai atu o tātou ia diasporas. E le o taumwhai o tātou ia whai se taui o le tauila ia whai mai mwhen tātou pālo tātou i whafo le ai. O le a lava le me ua manino i le whai ngā malo e tala whia ngai. Just do it. Ai leo le au mai a whapeo se reward mo tātou. Nalangon. E muli nei le whai ngā malo a le fast. E muli nei ta pena le whai ngā malo a le fast. Ia ni awala e whawhai ngofia na tātou pālo tātou. Ai o le taimi a o tū mai le foe le fionga le tama ainga e le tui atua tupu tamasesi. O le iwa walu sa o talimano ai a o i Australia na malanga toi a o iaila le SNDP la lea sa ele fionga a malasi and all this. Na malanga toi ta mawhai la lea tūlanga lea ina ia palo tātou ia tātou nei fafu. That was 1998. Whatever. Ia, whatever. O le mata upu whatever. Mana whaelo mai, whatever nei te tono le system. Ai le o mai loa le mafu angai mumusu e le whainga malo e whaao ngā. Whatever nei te tono. Ai te whaafetai o le whainga malo le utu lai mai nei. O le walato tau mawhai ina ia whaatino loa. Ia. E tele i maua e Samoa le mafu anga nei leo fu i tu afana mari li wataluai. E paule tala na maua se tasio tina sa matala noa whaapea mai. E sele whainga tau le nei tūlanga o le soso o mali o nai e li i manuel malo. Ai le o iloa po a mafuanga. E le ai foi a tafsi nga whaia o ia E le aingi post-mortem na whaia. Ia, e rita tonunga se vangana o isi si am ta upu. Ia, o whainga malanga, ia alea, ia ntanga i rola, ia le vang muri o ta pokalami.
Ia, ta i lo vaenga mulmuli. Ia, o le ata o mai i le taasia. Ioe tula epa. Mm. O na o maua nei le mena o iai Samoa. E to a 5 ni ainga. Mm. So o fatu e longa le valele. O le neo te nofo wale o te mo te iluma le business class. Ana whaila o talo te sa whaila e longa le waa tam whaila o te moi. Ona o le pōle o le solulu. Ai e langa na rusu pōle mato wa le kwata leono a. Na mata wo ma te dina ma mato a inga mata maiti. Ei. Ai uma ma le mako dina. Ai la vea ile mata vali. Mm. Le la uma ele po le ma fai no ta mo le po fele fele ma fa fa wa le po le ta fe pe ana fa pe se la vea yo no you know o il fale mai a Mm. so malama mai ala te mi ta tolu ta la ma sa uni mle vale e ala mai le ma ia ta fe fa mai chole e te le i mo e lava pa te yo mo pa ta no lunga vale anyway o le la te tau mo atu e to a fitu le le ni a inga na te ia ma lo so i fotu pa i mana ia poka la po atu wa tau no na le vai i fale olo ai to o lua la ni tina na i foi te au fa mon mole tu pa e ese numero e mawai oi i nei sa mo fa to a wa sau ele tape ela o te foni New Zealand langa Mm. fa ola lava la o te foni a wala la o team New Zealand pe se me mana wai na ave la e la o te foni numero New Zealand e to a 5 lani a inga sa so tai me te au. O te leo mai loa la. Po a inga e to o lua na pia na so tai o lato a inga sa mua pia le mai loa. A o a inga nei to o 5 na so tai ifu. O le whano noanga. O e sa lato a veina vai i sa mua. Mm. O whato a lato i loa ina ua to e o le sitina whapea whato a i loa ifu. I le tapo kalame le whai atu. Ia. Ia. O le ta te whaalau i loa ai, le mea i loa ai, le expiry date o le vai. Wato Mm. ai loa i fo, to e tasi le whangula te toi wa umana inu. O le si a inga, wato ai loa i fo, o le lona tolu le nao lato pusa vai. Mm. O mai, o mato whanau i New Zealand, ma le mau te whaalongolonga tu lua poka la me matula epa. O le wa mato i loa ai le telo mea i le vai. Wana na o mai a o e na whaalau i loa o atu whaatau le vai sa mo. Na whaatau whamai e ingo e malosi ai. Ai Mm. le o mawhai na whaalau i loa au ili ili ni fesili matali i nato. Le la whapea. E ai nisi na mawale na mamai. Ai no wai loa o vai e o isi na mawal manaba tata se tulo whafong anga sa moa a. Ia lela no whai loa tu e ato e a mai vai. Po ai lava vai le o tau fia lava le o mai el vai. Nga le whalau i loa mwhatau le vai. Pato au te le a mai el vai i sa moa. O na le o te iloa. O le iai le a foi le. Pe tena inga ma le ofiso tupe maua langa le stala le vai i sa moa. Mm. Ai a mai tau vai. Ta tala mua le pusa. Ta nga i le pito i lalo le fangu. A E- tau nu atu le vai a o e to e less than 6 months. To e whaafo i le vai. Unless e te loa e te mwhaina inu inga uma le vai lea i le masina e tasi. Mm. Nanga o le vai e te tauna se fufa masina e tau nu mai le vai e te oi. Le lava le taimi pe atuai la winu. Ia tulanga nan whailoa mai i lātou mai. Ia o isi na watu vai wai loa wa expire. Na toi wala au mai le i tangata na watu e whai mai. Ia a wau ia la le toi inua e mi fo mili e tau tino. Mm. Ia o le langonan whailoa ifu. I le whaanoa noal ona e taungata le vai. Ai se Ia. i whai fola se fufuanga whaapea ave fua. Ia. Tatu ia wa ai ele mwhaino tali nai tu. Langa ele o auna ai o le tūlanga na iai. O lea o te mai ai lunga pokalami, a expire le vai awane i tau whaongaina. Awane Mane. i o tau whaongaina le vai pe a expire le vai. Whaatama ia lo le vai pe a whaapewa expire. I o tu pa i e whaisite leo le whaina wa luas fulu. 20 Ia, boxes. o Ia. lau tala nana whai fo i le si a inga a whatu ia.
E la vea ai le whātonsili o le mapokalame le siufonga tae fou, e lua se fulu pusa na avatu. Ia ai ona ua tuai nang whaanga solo mat whaalawi loa ina ia mawhaino o tui tangata whaatau. Le lawa uma e lo wa expire uma pusa nei e lua se fulu. Yeah. Yeah, anyways, ele se me paule mea to ta pena ta utu pa I mo nisi me le lumanai. Yeah, O ole le si foi lama ta upua o ta iele Asia. E toe whamamafa tu lava tu langa lea I le oka o le vai I lunga o upenga ta whailangi. yeah. O iele e tasi le tina na whailoi whetia u Samoa. Whapea o le sa tau ma whaila na tama whatuwa ai au tele I sau. Toe tasi vai aso u sau. Ai vili atu se tina e tangi atu I mai wo o ia te ia. Ai te iwa ofisili atu po o aina whaatawai. Me ole Asia whatu I oe. O le Asia, o le mea te le kampania le Asia. A o ai tonu le sponsor sa e alu le distributor na mai e lau vai. Ai whapea mai le ai na oka e lau tamai lungo le online. Le Yeah. lana o whātua e lana tina lea, no. O te le isau no whaailoa lana le o whaailoa mai o tina lea. O le mea lea o lo o whaamamafa le Asia. I ona tangata. Aua ni I tau whaataua vai lungo o penga te whailangi. They're selling it cheap. Ona o lea. E mana o mia le tupe. Ai o le formula lo I te tono le vaile nei. E le o se formula a le Asia. Ona o tūlanga lea o le Asia. E le whaataua ni whale o loa. E le tu ua lunga ngi whata display for people to buy. E le e o le Asia door knocking. E le whaataua online. O le Asia, it goes through the sponsorship. Ia, nā lan whaftai mele tina mai, ia whaftai tupai, o lungo le malamalama, ia me sili, o le wa umana e wha malamalama mai, ia le a whawhai ngō fie fo ila, pratu a whai o iei nisi o walo I New Zealand. O I fo whaatau le vai pe o I fo whaisela tau membership, e maua e la tau le discount o product umale Asia. Whai ngō fie na whai ale oka o mai tu umai le air freight, ia la tu o e piki nei, ia whai ngō fie la ia na maua le vai. O le tā ua o le tā purkalame tupai o le whaamalamalama o tangata. E ngata o le quality o le vai o ana ingredients o le ngata ina malamalama o tangata pe fia vaenga e lo whaiai le vai. O le mea tā ua o le process, not so much o le ingredients, o le process o le whangaiuinga o le vai. Mea na le ina na iai le ipi e manui ai le te reo tangata. O le mea lava le tau mwhai atu tupa I le tāpuru kalame. Ina o ina tatu tangata I le mea o le lava o le unsai. Le patients fo le manatua. E fo I sasia au kiliva. O nei e kiliva e le UPS. Ia e le teimi e le feso o ta I ai ia le maua mai. O nga koe reorder la ia le company. Ai o le fautuanga le tatu au mafuta ma le au lava le unsai. Le ia le lava me le unsai. E le ai se whaatamala e ono a whainai ia lau kiliva ma lau oka ia I te mi uma. Mo I tātou ia whitili mai I Australia. Whitili o toi Australia ma New Zealand. Ia o le telefoni nā tupa I e te whisota ia ni iai. O le orua tasi. Lua I valua. Tolu ono o tasi. Te whafunga mai tātou I Australia, I so stete Australia ma New Zealand. Wala awane tupai I le orua tasi, lua I valua, tolu ono o tasi. Mo I tātou ai Amerika, mo ona territory uma e se o ai Amerika Samoa. Wala mai I le lua, I le lima ono lua, tolu fitu o ono lua. Io e mo le sirafia te whafonga mai, wala mai I le lima ono lua, tolu fitu o ono lua. Ia, nisi nā vāenga tupai isi si vāenga. Io le tūlanga io le e watu ale le tualalo ma watu whamamlama manino lava a whai wa e mana o mia e te fia join I le Asia o le whautuanga ia e choose wisely o ai le tangata e te whaatuatuaina, whaamoemoeina ma le tangata whaamaoni e ke join ai. Ona wa ia le tūlanga le tūlai mai le tele na maua e au na
tele malo le tunu e tu vili mai ona o pokalame le nei wala to sila fia ila numera tu pa I fa mole mo se sosoani ona o join ya pai mala fai ai ana le ai nei le lua pokalame le wailua tu ai le tele o me fai o le mela le fa tu mo ila to ele join a fai o yese fufuanga fa pena ia esa ili I le tangata wisely lau fai unga tangata e te join ai. You need a person who has the wealth of knowledge o le asia. Ena ia mawhai o na talia ina fesili mani me o e fia malamala mai. E tusai mani mai o ia te oe po o ni fesili I le whainga o le tau o le vai a o le ale to ai ngā tupe whaalu a o le ale pa ua maue oe o na whai ele o lau whai ungal me tau na whai. Ia, malo, o te manatu o leo te lenga nā rata. Ai tu pa I te isi mta apura o pa u ia. Yeah. Pa o le mta apu le I vaa I e lua. Le manatu o fui le vaa fui le leo le kite runner. E la malesi vaa fau lea ua. E te le I ma wasisi I pe o lea tu lai mai. Pile talanga, pile matango fie I tala. Te leo lo tonu po le whainga malo te tuila manua po o I le malo tuto tasi ia le afuanga o whawhitauri lea. Somebody's ona po. Ona po na lafo me e tangata I te au whapea ua tala noa ina I te tono le senatia le fono a tutuila mamanua. Whapea lua ni waa o whatu ia e pāua le waa lo te loa o le kite runner. Yeah. Ai o te leo I maa uala ne te wase se tala whai atu. I have no idea le waa lona lua. Ia, le ke lo foi la ua lava I nā matata noanga le waa. Le ngai o fo ia ulu te pongi sa tele le waa lona lua. Le lei ar tatala noa I mea mauti noa. Ia Iyo mani ne te ua sasi se tala e watu ia na whaile malape o tautua male au nanga. Ia, apa tuela manoa pai I sisi vaenga tā ua e te whisa unu iai, ia le ia on tā ngai role le ai uina tā po kalame. Ia lea I whawhitai tula epa o le nāwa. O maua se tau mwhainga ina oto telo ni mta upu a mai sea me o lo tutupu si o tātou malo. Ia o le whawhaingo fie la lea o le peona e saunua. I tātou te amaia mea moni a o tātou te amai mate o nga e eila o na tua patatua o le amai o le tala le sa umwha maoni. Ia. Ia. O manatu sa mo le ua maa ngai mai whai unga o le mātou tua mo o ele nei aso. Ia, ta pena whaale mo le fui vai aso. Ia, whaua wina I aso lua te itasi. Ai manatu, ia, I le tamaitai ia tupai. Ia na te whai mea se mā tala munmuli. Ma whatu ai a wā o e Samoa. Ia. Samoa e whawhitai lau whawhonga anga le nei tū la. Ia, o le nā ua mwhaina o atu tele o nisi fo o mea na maua mai le whainga malanga ia whaasoa atu le mamalo le atunuu. Ia I se taimi mua fo I toi maua ni stala fōlu vai aso asau. Ia pule lofa le tua maua pelo tau so I fua maua malangi ma. Ia maua fo ni leola ia I ma ua whai ena au na matau tua tātou ala leo si ufonga tai o fō. Ia so I fua ia ma ia manuia. So I fua tupai wheloa I le vai aso fō. Tana. Ia, ia le tatununga o le ua, mahe a fo I le vaenga o le tautua, ia, ma lana au auna, le tamaitai o tupai, Machera, St. Levi. Ia le vaenga muri o la u porkalame sa mon taua ina u whapa I atu, ina I o tu sila fia pea le life insurance o ta ua o le whawhasa po le FS, First Financial Security. Lana main product o le IUL po le Intex Universal Life. O le au ngā o le life insurance. Tu sa foi pe le life insurance le ai so se life insurance o ta tau o na whai le vaenga le o lo soi formula ola. Io e au ngā le wa tatu lava e whao ngā ina. Ai le tatu o tatu whanau. Ai le pai mai o whaalawe lawe o le maliu male o ti. Ua uma o na ta pena lava e oe low taimi
ia ma toe taimi o tatou. Ai leo tatou toe whaamoemoe ia tatou whanau. Whai le life insurance o tangata lava ia. Ma la awane i le iwa fitu tasi tolu o tolu. Wha fitu tolu lua. Sunga ia ta wha, whitarenga ia ta wha ratami whatilua. Ma le whatua ia siri whatilua i le 5 o tolu. Tolu lua valu, wha ono, wha iwa. O le nei o le insurance lea, te whaongaina ia lau policy po le ale tupe lau contribution o i tuton e whai ona e whaongaina au noa ma se toi tutongia. E le se loan fo le whapea e se lau afen me o iai, whaina e whaongaina le 5 sfuafe tūranga whapena. For example, whai lau tatu whaongaina, ai le toi whaongaina toi tutongi mai le 5 sfuafe na, ia, ono, ai le leilo wala au i telefoni pio na u whailo atu, mo le whaamanino atili, ia o vaenga ia ratami fitilua i le iwa fitutasi, tolu o tolu, ia wha fitu tolu lua, ia po le whatua ia seri fatilua i le 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono wha iwa. E le ngata fuila i le vaenga le na. Ia ai o loo iai le seisi vaenga, ma wha umatuela o pokalame, pe umata to pesere. O e lango na mai ai se a e a ua e tuli tua mai ai le lango sai le sua ua mai mawai o aso so e loai o le tau tai o aso so e loai o le tau tai Tala tangata e mai le ito mawhiti O nai mea iti e mai mawai mea sili Le uta ale poto e fetala I isi ona loto Le uta alle male e pulle ai le ti apolo. Ia topa paso i tua. O mea tutupu te le, koe fia mana tua. E le vanga tā ua lava, io e le leipe o no whailo atu. O le event, me tau wha le mawhawhau, mai o le mawhawhau, ua tele ina awhi ai tangata o lo tatu anu. A mata mai lava le the very young age, a ngai lunga i le age group, foi le o le 50 and over, adults. O le event e ta ua whapea o le o mai whatasi, o come together. Join us as we promote mental health awareness by providing a safe space for all age groups to experience how mental health is a part of our lives. If I from the age group from 3 years old, from 3 to 12, e foi la tufa ia onga, e fia ngai mtamaiti tu planga lea. O mtau putanoina ia o the culture art, o me tau siva, dance, ia ma any kind of music.
From 13 to 19, I believe that's teenagers. Ia o le mataupu i fuit whaia o whapitoa mo i tātou o le healthy relationships, communication and trauma. O mataupu na e talanoina i le age group le 13 to 19. From 20 to 49 years old, o mataupu talanoina o me tau marcia strengths, values, and self-compassion. O vaengana from 20 to 49. O tangata matutua ia po le age group le from 50 and over. O mataupu la te talanoina e iei po te whaia o whapitoa o support systems, conversations, and resources. Pi o mataupu na whiangai ia ma le age group le 50 and over. O a whea whaiai o le aso suma tasi o me o wingo le masin fou. I le aso suma tasi o le masin fou whatinoina me le iwa a mo ia se ia pa ia le lua pimo i le auli. E whaia lea i le paka o taua o le Foisia Park 23410 Catskill Avenue, Carson, California 90745. Mo i tato uma e lalai Long Beach, Compton, Lakewood, Carson, LA, whaasoro atoanga i San Diego, ia e mo mia uma lava o tau i le event lea. O le awhaia i le ai o Kasone, po the City of Carson, i le paka o tau o le Foisia Park. Umana o tau atua le tuatusi. It's a free event. Free event, free lunch, free raffles, and free resources. Free me uma. Ai mo o mia le whao ngā tatau o awa noa ia mo le tatou atu nuu. Ina ia mawhai o na maua lea wha maavenga ia mo tatou tangata i le talanoina i o ngase wha ale mawhau. Ia o le vaenga na pi on o whaelo atu e toa lua i la ua o whaia o ngā whaapitoa o le tamatai o Crystal Tina Sione. Ia o le tamatai mai e iei lava ia lana counseling practice i to tonu o le nuu o Utah. Ia whapena fo i tamatai o Sandy Miyamoto's. Having expertise includes trauma and abuse. And she is assigned to Tatangata Tele from 2249. O le age group nga o le assigned i eto mata i Sandy Miyamoto's ia mo le sirafia e lo tātou atunu. Mala awane i le telefoni o le tolu tasi o 535. O 555. Te whafonga mai, mala awane i le tolu tasi o 535. O 555 ia mo le tau tele o le event mo oe ma le no foalo ma siau whanau. O le vaenga munumuli o le tautua mo oe. O le te tasi asi vaenga leo tele i tu inatu. O le whatavale performance auto sales. O le whatavale le e le ai o East Whittier. O Whittier, California. O le used cars only. E whaingofie o na e fisoswani a te oe pe a le leo credits ia matulanga whapena wala awane i le telefoni 512 125 126 ia po le telefoni whi avea i iwa o iwa 132 105 1tasi ia fesili mo le li o aiki manta ia po le li o George aiki manta i le ai o Whittier, California luntuatusi tasi 5 o East Whittier ia Boulevard, City of Whittier, California 90601. O le vangunuli o le Aaron Dodds o le whatavale i tonu o Noko, City of Noko, po le North Corona. O nai San Bernardino, Manava ai uma ia o le whatavale na mo utou includes ia le brand new vehicles ia matavale ma used cars e maua uma i le tautua a le Aaron Dodds. Wala wane i le alo le atunu o lo ngalua i nga fesili mo Brian va le leili ma i le telefoni lua tasi tolu valu fa o 155 Aaron Dodds o le tavale o le tila i tutonu o Noko, maua i le Chrysler, Dodge, Jeep, Ram,
ia ma isi o tuinga tavale, turn in lau tavale, ia e mai se tavale fou. Whafso, ta i Lily O'Brien, vale Lady Ma, o ia o le sales manager po le sales consultant, ia e whia ngai ma le whatawina o tavale i tutonu o Noko po North Corona i San Bernardino. Ia, o nisina o tātou whasalonga whapisinisi moro silifisa mo. E le vai ngā muli muli au lau tautua e le mwhai ona o aru se. Lena o tā ua muli muli nei ia vaa e lua ia e na tau whai e tala noa tuai. Peitai. E le o maua le lei ia information e mawhai ai ona tala noina. Pata e ia to inga lana o lepe e fetu na isolo. E le ngata ina fetu na i po o lepe e iei fo i le vai e vai nga whai to lua. Le whai tau e le ita pipi ua pe i alo na tia tamatai pale mia me whia ngai mana minista ua tatau o na whaero po ai tonu na mafuai o no o atu le vaa lea por kite runners. Le foi la whai i tā penanga tutuila ia, manua. E le o mautino tele po o ai tonu, le foi la o so atu manisi vaa alo na lua lea. Le ana tā ua me se tasi o por kalame. E whape tā ua vatu ele tino maliu. Ia, na ngata i rolina, lea ua le to e maua se tala tonu po o fia tonu, a o fesili telea. Ai se ale me ua back to back ai e to inga whainga whapea. Whātua uma lava na luatu le siva a le fuela uto e mau atu ma le siva lea. Ia tātou tāria po fia tonu le aunga o nei wha le tonu o lo tūlai mai i lo tātou atu nuu. Po o le malo o lo tūlai mai, ia po le malo taruai, ia ona o whainga lava o lo o tauma whai lava le isi vaenga, ina ia le maua se tonu le lei, le ngata fui o le malo o lo tūlai mai, ia e tātou tālia lupe o mau po ai tonu lava, ia o lo o anga ia i le wha le tonu i le teminei. Ia le te tonunga, o anga mai i le wha iwina o lo tautua mo oe Samoa, ia o te naona o tualalo lava, ia e le ai se malusianga i lo tangata o lautou o auna whatawaa e tautuaina lautou pa ia ma lautou malu. Ia i aso taitasi o le vai aso e le ngata ia tia umanisi o lau whaingaluanga o lo mwhai ono matu whatanuina tiu te mawhaiva ina ia o tau mwhai lava e longo puia li i lautou whafonga i so o se vaenga o le nei lalolangi. O le mea o lo tau mwhai e tutu watu i o le tatu watu nu ue ma le whainga maro o lo tūlai mai. E leo toi mamao, e leo toi umi, saro pe toi tūlama toi tausanga male afa o na mahe a lola ia leo lautou no fo inga, mole nei lima tausanga. Ai anga i tapunia alo ia le kapeneta, mani pale mene o Samoa, a ole ia anga ia toi faisa i linga le atunu u. Iho e po ai tofi o le atu mai o ai foi lupe o le a fai mai le fui e lima sfumatasi o tatou atu. Paua leo le matu so atu. I le tatu whainga malo o lo tūlai mai di temnei. So far so good. I lo ule tatununga. O lo tūranga le leime o mafua i le taimi i maaso malautou tautonga na whaataunuina ma mea ua whaataunuina. O lo tūlai mai i lau sila i lau tilo ma lau vai. O le iwa se furua, anga i le iwa suru iwa pasene ia le tāpenanga. Mā rofa aftaili whai o whaiva, la o whionga le tamatai pāle mia. I le o whaiva o Samoa, i le aise me o rua eo, i le asa le masalo i mea umala. Mai o le natura mea o le soifuanga. I le aise si atoa so na tūlai mai. Se tangata soifua i le ola nei. Po le afo i le maualunga o lo soifua ma lau au nanga i tono e kālesia, pe fai o e makerusiano wha mauni, ne ai sisi o tatou, e o i se lau pasene, lana nofo i lea mea ma le mea, i au lava Samoa. O lo so i fua mana uola, tatou te o lava male mautinoa, o le atua e o mea uma, e le ai sisi o tatou e ato atoa, i lana silafanga,
a o le mea tātou te tau mwhaia, tātou te tau mwhai, ia tātou o i le mea sili, ia whai tātou, ma whai le savalinga tangata lawa ia, ma mea sili o lona ola tau ma whai. Tātou te ola, tātou te whioti foi, a o tātou iei lava i le ola tau ma whai. I le aisisi o tātou e ola ua ato atoa i luma o le atua soifua. Ia no manatu lea, manuia tele lau whionga tamita i pāle mia, tālu sia se te mina tamai, ia e tau tāri tari ai se tātou press release, ia ma me o lo tūle mai i le tātou whainga maro i te nei, manuia tele o tau whaiva, manuia le atua lo tele tū mau i le alolofa i lo tātou atunuu. Whapena fo i le tua ngai, o lo latou tiute, ia o le fautuaina o le malo o lo tūle mai i te nei, ai leo le whaaleanga, e leo le whaaleanga ina, e leo le tau whaaleanga, ia tusa tūmua tusa, ia mo le fautuaina o tātou whainga malo, manuia tele o Samoa, o rautou o ona masani, tu le epa whaafitai, li o sua, soifua ma ia manuia o Samoa. Lo tanu moni tate fia fiai o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le whaafetai i lo tātou inu lo tātou nu ia talo sia lo tātou nu ia manu ia Pai, le whaafetai i lo
basa Neri pulai bereti Ei halo mai samo Siata ele ele E mana tua vai pea Le au kase Oh, I never will forget you. Someone I want to. Oh, I never will forget you. Someone I want to. Say for my Samoa. Say fayatu ola fatus. Say ole susana so soina. I felt pele I Samoa. Oh, I never will forget you. Samoa di Galotu. Oh, I never will forget you.